سلام أب ملع علم كنكم مدباتنا تكاتاتو لزلخم كبرات تعزبتنا خمي وعلكم كبي أمسيخم للومي سنسرعات كابري حونا نفسير تسفالدت علم محرنا بغطتها كاب كتما لوس أنجلس كنحلفوكم في التنينة ناي تكنيك ساقامات انتزي قاتي منا كله تي أو زكايد لهم عندي كان أقربوكم في التنينة كم مأتوي تمالي دمتاوي يوحانس تكابو ود تكابو نزخري نفسير تسفالدت علم محرنا زدرفا حداش زي ما علمو بمجمريا ناوخن حلفينا دحريقا استفلاليو نتسفالدت نزخر زخونو مدبات كهلونا كم اون كاب لوس أنجلس حبرات منقسات أمريكا قطتاوي ناي سنة سرعات كابري مدب كهلونا مسانا صنح of asmarino.com سمتبرو تمسيدلينا كاليفورنيا إيو يا أخلقا بحق ترتع كفدي حناي كنبي قال بلتو اتي نفديو حنا خير انتهي اتي زفدي حنا سلام فتحي رعد زي بلو هيوتي أما هلاينا بتمرتو شك علينا بسرحو أخوينا بقراتو أماننا بسلوتو وفرولو نقول إرتراو سلام عليكم عركتهم رسوعات أنت تصحافي عركتهم أسورات عمن داي فتحي سرت محاورات تسفانا ولد زدر عزنبعا حزبنا عبدا من قد فوخدا اتا تغالاسيت انتخاسب اخيت اتا تغالاسيت برعقا قلاسيت اتا تغالاسيت انتخاسب اخيت اتا تغالاسيت قال لاندو تمسكر ملاسيت سمعكم دو وراسي وراسيت نفس قشا تتغالاسيت سمعكم دو وراسيت وراسي هيا كلهم قشو تغالاسي تسفى ملعب تسفى تسفى ملعب تسفى تسفى ملعب تسفى كبدا قرب على ودقت حلو تسفريات تصدقت تسفى قزيت تبرتعه مزيك حق الندك كالي زيتك عنه كلو لواقنا لو من كالي لقال فانوا حمد كونه لو من كالي لقال فانوا حمد كونه كسعر يوز اوانك في الديوت حنا تسفى منار تسفى تسفى منار تسفى تسفى منار تسفى
ተስፋ ምላስ ተስፋ ሰላም ፍትሒ ራዕዲ ዘይብሉ ህይወት ተማሃራይ ናብ ትምህርቱ ሸቃላይ ናብ ስርሑ ዓኻይ ናብ ግራቱ ኣማኒ ናብ ጸሎቱ ዝወፍረሉ ንቡር ኤርትራዊ ሰላማዊ ميت على داني هريتا مجمريا سنتباوي يوهانس تكابو ورتكابو عزينا نمسجن زياد نعو ناي بحق تقلد تطبق ما ذكرت يا عمو بشم كلهم سمعتنا عزينا نمسجن اسكن ابوكم كملس كي قدايم غازيتنا تدخل لكم زاكون قديم كون كحاج مسلمي اسكن اب تزلنا ناي لما عندي زلوكم تذكرتات نزم كرا سمعتنا تكافلونا كغابزوكم يمجمرتا ابز مساي زلو ጋዜጠኛ ክብርአብ አዳላዊ መስያት ቤትና ከሙን ገዲም ጋዜጠኛ ሳሙኤል አካዓካ አዳላዊ ዳህ ኤርትራ አብዚ ምሳይ ኩዕልዮም አብ ምሳይ ከምሲኦም አብዚ ዝግበር ዝናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት መጀመርታ እስከ ናብቲ መደብና ክንመለስሞ ተዘክረታትኩም መጀመርያሲ ንተስፋልደት አበይኩም ተረከብኩም ምስ ተስፋልደት ሳሚ በአኻስ ክጅምር አበይ ኸረከብካ መጀመርታ ከመይ ነይሩ ሌላኹም داني حنساب دوزي قطارتك يا ريتا معناتو وريسا نفسير تسفالدت على محرنا اب قدس جرجس بتكريستيان لوس انجلس اتيو التي صارت تفتحات من جمير اللومو مجمريا قرب نعورينا دحرنا بتي نحنا بداي كنملس شر نغورامون اول ملس حرا لا سلازي ناو حل فينا جي سامي شير سغاب زغبرنا اسكه متي الله اوكي صبو قدوس كقدس دنجل مريم تولده وقلتها يغرب لنا قدوس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያረዘይ መውት ቅዱስ አንተ አብለሰ ተሰቅለ ወጎይታ ያረበልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያረዘይ መውት አብሳሳይ መዓልት ኻሙታ ተፈልተንሰ بروح سماعات عرقة أبو منابوت أغلوته كم بعدش يعلم متعنك فريد خلوفيتسيو مبستين وقعتا يقولون يا مسلانا نوهنا مسلانا نفس كدوس مسلانا يكون لنا يفتبلنا لمن كل سعان زلالنا كدوس سبحات لذي عبيا
ويتان عخا كل زفتر كان زيت الرام له بكل انتنا نملخ كالونا ونخل طباب حيال زخون كاغويتان نين غو مسغانا كالونا على بزح محرات ناي نفسي فطاري ازخون كاملاح قرم مفتار عالم كبابون استولد كان مسغنا كالونا اب قدوسان زعرف ناي بحطو قال نسخا خاب زي قار مسغانا بعلق سرايت ملائكه مسغن نسخا خام بعلق ملائكه مسغن نسخا خان كل زفتر كا او غويتان يا بتعمي زحزنيو كان ديل كاختري اخي لها انا تس سمعك حزن مجلتي يقولون معناته اتليست نعتران حمشان عمل ذاكل ناي بحكي تقاليسي 25 عمت تقاليسي نزاغر زياس تقاليسي لاي كابتن بوانو زنقحو بوان سرعه زلليو ناي بحكي ازيو بتعمي حيار سبينيرو جن زخلو تقارس له خا نتا إيرترا هزبا نزاوتيو عد فتحي عد ديمقراطي خوينا اب غدانات حرنت حنسب شنا عيدو كساب زي مخادو ازيو يحزنك مالتيمو نبتي حتوتات سكناوهم لس سامع انتو يقدم بلا حتى كازنيحمو تذكرتاتك بزعبا تسفالدت ابيكم تراكم تمجمر تترخكم لما اسيانيرا بدحريخ تليلخم كم يقصيل نزبل اخ جمر غازيتنيا سامير غبريوت ثانك يو يغني لي حو دانيال مسغنكا كمون حو زكرياس ابزي كبور قديم تقالا ساي فتحي حونا غازيتنيا تسفالدت على محرنا كنذكر سنه سرعه قبرو خاني بتزلنا موياوي غازيتنيነት ናብ ህዝቢ ክነብፅሕ ብምርካብና ኣዝየ መስግን ዓብይ ዕድል እዚ ንባዕሉ ንሓደ ባህር ተቃላሲ ፈትሒ ንክትዝክር ኣብ ዝምህላው ማለት እዩ انت نخلهم عنتي كلاتنا ابتي سنه سرعه قبر خنساتف مدلنا جن ازون حدا اكلناتو يو بحلنا المنفس المسؤول لنا مو بزي اغاطامين كله سمعينا نزمدب زكتاتل تذكروا انتم كم حلالف ان عدمكو نحاو تسفالدت اب كلتشان 13 اب نيروبي از فلطو مجمريا باكال استرخبنا له كم سبقن سرحو مويو ابركتو توفاينتو كلتي فتحين مدلاي دمص عبوسات نمخان وين يستعبسو دمص غازيطنياتات وكيل كوينو نملا حبرتسب إيرترا كبابينان بملؤتي اب إيرترا زغاطم زلو چنقن مكران نمغلاص مربع حوريت ازمارينو فتينو مسريتو بزحاتا شحات زفري بهارتا على ساي بسرحو يفلطون يره باكل جن اب نيروبي تراخيبنا شعو مدرخنا هاجر وزته زبل منقصاص بغدايم تقال استحواذ تجميرو نيرو انا وان ابالو نيره افلاي كابتي ناي غازيطنيነት نتفتات سرات زنبركو نتي زنبر عقمي ناي راديو نابوش تعد زاتو ناي مدرخنا هاجر وزته نعون محيل ناب تلفزيون مقيار مدب سلازنبر بزعبو خنزاته اب نيروبي اخيمنا نيرنا ابو صبو غزي حلفنا شعوب اكل ترالينا مالتيو كابو زقصله مستسفالدت اب استفرالي اغاطاميتات نرهب نيرنا قدمي اون ابتا انا زغبرو زنبركو مياون تفتاتنا يا زمارينو ساتفون سلازنبركو يحجزن نيرو يتابعن نيرو مچم تسفالد زي حجزو زي يتابع جوازي ولسب يلن مخلاتهم توم ززرارنا يبعوز فلطو استزارون زي تزارون اشحاتهم زعبي يعني حدا حربنيا تقالا ساي حدق خا زي خلاتنا مسكرو زلنا اي اشحات افريقيا عند حليفكا تودي دحري من بارون يدليكاني كتكسكس تخيلكا كتفرد تخيلكا كتهنس كتململ كتعبد تخيلكا كان بعد زكريا زي امثلو كما يدي امثلو حيالات غازيطنياتات ناتو اثر تخطيلهم ናብ ህዝቢ ዘውጽሑ ዘለው ዳን ምናልባት በአካል አይረከብ ካን ተውን ንተስፋልደት ግን በስሩሕን ሞይኡን በመንፈሱን አካል ናይዚ ደንበ ፍትሒ ድምጽ ስለዝኾነ ሁሉ ጋዜጠኛ ዳርጋ ኢድ ናይ ተስፋልደት ዘይተንከፋ ኮምፒውተር ምኽር ናይ ተስፋልደት ዘይሓለፎ ወይ ስራሕ ወይ ዘይተተባብዐ መንፈስ የለን የዝብልሞ ተስፋልደት በዚ ዝክሮ እንቀጽሊና ግን ዝተበልቁ መስለን ግዜ يا طبعا حكي ذاك غاسك تذكر خاون ذاكي
بخميهم تلاليهم مجمرة تلاقلهم كمية ليلهم كدحر بخمية عميقو نابزل بسكناهم كيد هو مس تسفالدت أب كلتشحن تشعتن كلتشحن عسرتن كبابي خون مجمرة فيسبوك دارجا سب استلام مدلو جزء نيرو شعو حدشنا فيسبوك أكاونت مسوت أخو زخنا بزعبا أب سينا شعو يجمر نيرو زناي سينا مشويتي ناي كوليت نقدي كوم عينت نقراتنا بإسرائيل مسجار بزح يرأس لزنبرة بزعبو زملكات زخنا صحف أب فيسبوك فيديو سألين دا ترى شعو جزء سأل خان دا ترى خاخت قوام ويدما زخنا حسابك أنصار سرعة هقدفك تزارب كبيد زنبرو اللي جزء سلا زخنا تسفالدت نت فيديو مسرعيو صحيف اللي تلالينا مالتي دحار هبقى تسالي فيديو ويزخون حساب كله خلو اسكي نزيا حساب زيا بتكست جركا صحيف كاسر اللي بلاني صحيفه دحار انبيبه يسدلو نسو دما ايديت كيرو بمنقد ازمارينو كوصو جميرو دحار كوم اندابلنا تلالينا نسو نتصحف سدلو زنوركو زنببو زنوركو انا بباني فتسلز فتو دقاقي مخ حتى نجميرو دحار نعمتات كوم اندابلنا قصيلنا حد جزء مجمرة يسلا زخانة أنا تينا سنة صحف ولا بإرترا خلقو بجازيت أو إنتنا بزح إن خلط عمتات أكل كلام بزح عمدتات صحف سلا زنوركو تناي مصحف بزح سجمات أي نبرنن تناي تكنيكالي تناي فيديو تناي منبع جن لمدي نبرنن أو كحجزني جميرو كنبب كلخو أبي 4 سنة بيجبر أبي كل سنة بيعرف حسابي بخمي تقاللو أتي نايتون دمتي أواتزا كله كارينن كمخرنن كارينن مسجمرة توهاي نطبق قتيلنا عمتات كاب حنساب سرحنا أب كلتشحن 10 عتنا كبابجن مجمرة جزء أب إسطنبول تركي تراخيبنا أو خا بحدا وعلنا بدحريو أب كلتشحن 10 بناي فاندرايزين ناي إريسات ناب أمريكا مسجنشنا خا أب جزء بتحيو نتسفالدت أب لوس أنجلس أقاتامون بحدن حكمنا خيدنا خمتي مدبات يزقلصكو بزح صبق جزي وعلنا دحرنا بلاس فيغاس كنكيس لزنبرنا تمعلتي مسو اي حدرنا بزخونه جن بدحريون تركبنا قصيلو دحرت عنا دا غودل مسمصخا بزح كاب نت كتف جميرو مالتي سلازي تركبنا نوحي زخير تشحن شعتن جميرو كساب حجي جن قصالي እንዳኸድና ክሳብ ናይ ኣንባቢ ዜና ግዜ እውን ሂቡኒ ክሳብ ዓምዲ መስትያት ቤትና ሒዘ ንኽመፅእ ናብ ኣዝማሪኖ ወይ ናብ ድምፂ ደሊና እውን ፈቒድለ እዩ ምክንያቱ መበገሲ ናተይ ናይ ሚድያ ስራሕ መበገሲ ተስፋልደት እዩ መበገሲት ድምፂ ደሊና እያ ኣዝማሪኖ .com እያ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ዝክሮን ተስፋልደት ግን ብዙሕ ዝኽሪ ኣለዎ ምስኡ ክትዕልል ከለኻ ምስኡ ክሰርሕ ከለኻ ብዙሕ ዝኽሪ እንዲ ዘሎ ተላለናሉ ኣጋጣሚ ግን እዚ እዩ ነይሩ مثال هذا ني اسكا قديم غازيتنيا ساميل نابخا خملسي اسكا زحج زولدو زلوسي نتسفالدت بزح اي فلطوني حجا ابانا ابي ارسال زلو مزحتهم ناشتيم زلو من اسياتهم دك 25 دك 27 قال مليون ناشتيم بزح اي فلطوني مو زلو ولدوس انت عن تقالساي نيرو انت عن سبي نيرو اسكنا قرب بزعبونيش حبريت كرخومو باخا خجمر هو كل جزء متشم تحبرت سبنا بزي أقاتيمنا زول بهجر مبتثان عندي تنيشتي ولده بسهران ببرخان ببحرن كل مسجد الحليف المسيو بأوروبا يكون بأمريكا مستفار عليه وحسوا له وثاتات مسحت مجمر يسرع سيتي هو تناي من نباوري إنا ورقته نيسرحوا دحري أكساب زتأس قال ويكا أجرو ساب استكل قرب جزء اليوم تسفلدت أنا خابس فولتو إن فاكت تابع أكل سرها من اللي أنا قلتشان 10 سنة برك أرميو خاب قلتشان 4 حموشتنا تحيزو هذا جزء ببين نيم يتصحف نيرة في أزمارينو بلاغتسد نيرة فولي بلوغ عين برننجن فولي في ساميتات نحمد تصحف نيرة بوخا أن الرخب نيرنا جن أنا كابازمارينو بوزي حتى ماهرة معناته تي حدا عدل زخفة الناسي نبوزحات كإلاتات موياويان غازيت إنياتات تمرامرتي قال تصحفوز نور بلوغ كأون نببنا نفسنا خنا معبل كنفلت كربها حال كأن جمر نيرنا مالتي سلازم إحنا مسعود الرهيبنا تسفالدت كأني انتاي
فولي زغبرو زاغليصو انا بعد كنتنا له بزحات ززراربنا يوم سبات بحج زربون الله كاب سفلي زبل بحر نيرو خلاتنا سبات اندينا ابنت انا حجي كم كاركتر لو مدا حايش لهم برقط يالتي فحر اي تصورني تسفالت كم عينت بحري راهون كم يحر تحت مخانو ينقفو نيره تو ماتش تحت كينكا حدا غزيس نو خمان كتبل لك ايكون يكتبل لك نفسها تصبيك يا غاتو طع قال يبلو معناته ما انت سب كطعمو يلوس نص واغا خفل بزح حسابات ابز زراربكم زغلصولو ابتو القوي واينم ني هاغرا السي نطفتات على كونسي ابتو القوي واينم بتزنبرو كلت مويا ناي تكنولوجي كمبيوتر دي بغلدي نتا انا اخذ صقمت كان نجر كفت حلقه سمولو لي تحضر كم عينه تقالاساي تلعب بوليتيكات زاره سرعات سياسه نقفو نهجدف نقفو قلمله ويون كينو حليف كاون اواردو قلمله عينه يكون نتي جورناليزم ببرينسيبل يزريو نسو حسابي زانقد نيرو فلاي هابت مجمره هجمر كلا زمارينو نقول لي اتحقف نيرا عين فلي عين فلالي نقول لي اتحقف زبل شروحو يون نيروا دحراي كله ابز مارينو صحف جمر ابز مارينو زساتف مارينو زنبب كم صلاي كم تقامي قال ملنا تقفع مسكدغن درغاتي حيل زبحال عبليلوان زماري نمبر يجمر كله تسفالدت نخلو دمص تكون اللي يجمروا اي ثينك خمس مثلا نو ناب 97 تاني تجميرا مثلا في تفاتناي ميديا ناي نصنت ناي ميديا بفات سلازي تسفالدت رايو لي زيبل سب الون دي سب كلاتنا يقولنا بصراحنا بمويانا كنفلط ندل نخون سوونت نغبرو ابركوتوري يغلسي كمسجننا انت حدا كخبرنا قالن دل كينو تخوين خارب حاون نطمت سواتينا ناتشورالي كوم يودسب تسفالدت لكم عينت كاركتر ينبرون كل غزي تحط كوينو بزح تسرحو خا بدحر ماغارجا بدحرتي برودكشن كوينو سلاز عيي على حد وان سمعيتو خغلص كمزي زاكاب زي ميديا زقربو ريانيري ودسب توليدو مويتو غلا زبحال زلو عدمه قسينو انت زي نبرلن قال تبل انت تنكافي زخونه صحفت زقربا زكارياسي صحيفوا سو زمغبا كم عينات كقرب القلب تزي كوينو زبزح سرب تكنيك بدحريتي سلازي تقلاساي مالتي بزحات كوم الى ما يقول يصمو لك مغلص خيام هيوما زي اخبل ناب زاك كحلف حجي ثانك ساميل تسفالدت انتاي زغبر ولا مزيت فتوم سبات بحدا خمت مصي يغبركا مو دحر تسنبد تسفالدت يبلكا شعو بحسابينا خنسرح يبلكا كاب زير سعوني تسفالدت دما زخونه صحف حسابي هبن زي اصحفا مو اقرب لي يبلني صحيفه يهبو دحر نسو فيديو صريح مسفنوا انا خا دويله واذا تمال سرح ناس بزح سفتي وصبو غيركا صريح كيامو صبو وصيت هلوا خبل خلهم كل غزي زمسلام مسلالا احوات مزحبرو صلاء يباررو يبل كل غزي دغاغيمو ززاربا احوات مزحبرو صلاء يباررو كلتينا سلا حبرنا صبو سرح سريحنا ببيننا تنخون حقيقه انا افتا صحفتن افتا منبابن كسرح خل الى يقمت خون بزي ناي تسفالدتنا ايديتين سرح جن اتا سرح فرق سرح اخذ كون تخل نيرا سلازي كل غزي نسو تملال اخا ناي سب ابي ناي ناتو حيال غورنو امل لايكا فولي كلت نيرو نواي كمص خلو اب زكارياس انتي صقاتات الله بتفطرو انتي يزخ زكارياس يلو فليت إذا متعني سلازم تعسر حيز بني كصحف دي زخال كنبب دي زخال كمدر دي زخال فيديو دي إيديت كقبر زخال واي حساب دي خم قرب زخال نناتو نتسب حجي زخونه نجار كسرح كله أب حنقول إذا أمت أصله زلنا يبوز حتى حنقول نبتة اللي زخيد حجي نباي حساب تمسياته نباي متز زي أحسر بالك خمتا خلي زي تقبر أحسر بالك صحف الليل يهبني زنببك خالصب كركب يدلي يخون سلازي تسفالدت انا خابتهم اب دنبه فتحي نويح عمتات كوين له كافتهم زرخبكم بلصات حدا ايو ناي بلصات كبلكا يخيل حجي بزح سب دنغرغر اتي ولا بزح سب كدول لايقني اذا تسفالدت بلو زلخم سب دغاغينكم زخل عالم زاربلو زله سب مني نحنا زي نفلطو ابي صنيحو سلامتاي كله زي تلالينا سلامتاي كله بزعبو زي تزاربو سلامتاي حج مسموته بزح تزاربو لكم
እዚ ባህሊ እዚ ስለምንታይ ዘይቅየር ዝብል ርእቶታት ክመፅኣኒ ቀኒሞ ኣጋጣሚ ግን ኣነ እኳ ብሂወት ከለውን ተስፋለት ብዙሕ ኣጋጣሚታት ኣመስጊነዮን ዘኪረዮን ኣለኹሞ ምናልባት ዳኒ ድሕርታ ቪድዮ ላትካ ኮይና ናብኡ ክንሓልፍ ንኽእል ኢና ድሕዳ ብቐረባ ትረኽባ ኮንካ ሚት ኮንካ ኣለኻ ዳኒ ሓንሳብ እስከፅሓና ኣብዚ ኣውሪድያ ትኮይና ክሪያ እስከ ምክንያቱ ኣምሳይ ዝገበርካ ኢንተርቪው ነይሩ ሞ ሽዑ ዘቕረብኳ ነይረ ዳኒ ሓለፍና ንሪያ ከምዚ ዛኪ ዝበሎ ድማ ሰብ ምናልባት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዩቲዩብ ብፋኑስ ኔትወርክ ደን ኣብ 18 መስከረም ጋዜጣ ምስ ኩለን መሓዙታ ጋዜጣታት ምስ ተዓፀወት ኣብ ጀርመን በፂሕና ፓልቶክ ተፈጢሩ ፓልቶክ ለሚድናዮ ኢድና እንዳውፃና ክንዛረብ ክንካታዕ ብዛዕባ ኤርትራ ከም ዝተኾነ ሓይሽ ከምዚ ዝግበር ዘሎ ብዙሕ ነገራት ተማሂርና ብዙሕ ነገር በሲልና ማለት እዩ ካብኡ ንፓልቶክ ዝትክእ ካልእ ካብኡ ዝሓሸ ነገር ከዓ ኮይኑ ተሰማዓኒ ከዓ መፅኡ ማለት እዩ ፌስቡክ ከዓ መፅኡ ኣብ ፌስቡክ ከዓ ቪድዮ እንዳለቐቕና ተስፋለትን ሓሊፈን ተበልኩ ኣይጋነነን እየ ማለት እዩ ወላተን ዓበይቲ ስለዚ እሱ ፅቡቕ ኣሰጊሙኒ ድሓር ብኡ በቲ ኣነ ንዓይ ካብ ቀደም ዝሰርሓሉ ዝነበርኩ ስራሕ ክቕፅል እንተኽኢለ ከዓ ፅቡቕ እዩ ኢለ ስለ ዝኣመንኩ ቀፂለ እዮ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን 2017 ንሱ ዝኾነ ፀገም ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ክነጥፋ ይከኣለን ስለዚ እታ መስትያት ቤትና ኣብ ኣዝማሪኖ ዶት ኮም እያ ጀሚራ ረቡዕ ኣብኡ ትቐርብ ነይራ ስለዚ ንሱ ደው ካብ በለ ኣነ ከዓ እታ መስትያት ቤትና ሒዘ ደው ካብ ዝብል بأربعة زلات العقمي أفتناتي فيسبوك بيج أبقى خزرقها يحيش له أبقى أنا نروح جزء مسيات بيتنا قبل كل سرح نيره ده حرقن سبات كار إيتوجيرهم لي مالتي إذا تقبروا زي لها فيديو تصبقون دي جن يعبت على حدش سرح كلها ويحدش صحف كلها تناي كدم نوش تقعد له عين رخبونا لنا نعخون سنة دا يكون كاني سلازي فيسبوك سي ما مزمت حدش يتفق سلازي له يوتيوب زبها له أو نحط شانلات كخفيت كل جزء عقبي كم جزاخي أركايف أقول له كل سمتيو أدرس سبولة أتيو كرئي خيلي مسبولني وأنا مجمع حق زربا أمن كله نيرنتاي خاتي يوتيوب زبها الجلة نوت طبق أيو خمس كبار حرنا تسفلت مسمى خرقوا حميم خلو خمان أكشوالي كفيت اللي مالي تا channel كفيت اللي أبغى أساس جميرة مالتي كمود أتاخذ تشان أصرت شوعتن حركم ندبلنا قصيلنا حجقا ناب درجة ساتلايت تلفزيون كا مستبص حقا مس اريسات كا نصقع علينا مالتي سلازي ذا فيديو دي كرق خلوسي بقى كم سامز بولسي هاي موتن به وتلوز بولس يوتيوب شانل نعخا خفيتلكا كل نجر نعخا مالتي تخطغبرو زباكا كل نجر ابت وانت زنبره تكنولوجي نخطكم عدل كفيتل كامل سلازي به وتر لنا بحكي ابتو وانتونا بسياتل اب استرخبنا له مسخا يكون مسيل نويحني انا تي فيديو عزي نويحو جينا به وت خلو يخما مسكينكم وقت وانت به وت خلو زي انترفيو زري وخم زلون رغصنيا يمو انتي حدا راي شك مكاس كناي كمديل كا كترخ لها ابتو وانتي به وت خلو مسكينكا حجي خمزي كمديل كا دحر حلفتناتو سنسرعات كبر له معنتي جبرالو انت حالات نتسمعك بحجي جينا قارسينا زلنا جمرو قارسس جينا بغعزينا زلنا سلازي اب غعزو سلازلنا سي انت عينت حالات نتشكمك بزلا نايلو معن سنسرعات كبر اخترخ لها تسفالدت ارأي عندي ناي تسفالدت حلافنت بتاع خبيري متخيل كاي مخنياتو كمتي ساميل زولو ايغو ناي نفسخ كبر خي قدسكا نسبات ارنيفكا نعخ حلفخا زخولو سبات كتململ مالت بز حج زلنا يقفل زمن ኣብ ሳሕቲ ሰባት ዝርአ ጠባይ እዩ ስለዚ ከም ተስፋልደት ክትከውን ወይ ድማ ናቱ ሓላፍነት ናቱ ክትዕቅቦ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ግን ንፍትን እንታይ እዩ ዝደሊ ተስፋልደት ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ጫውጫውታ ፀርፊ ኣብ ሶሻል ሚድያ ወይ ድማ ዘይጠቅም ነገራት ምቕራብ ወይ ንረብሓ ኢልካ ሕማቕ ስራሓት ምስራሕ ካብ ዘፈንፍኖ ዝነበረ እዩ ስለዚ ኣብኡ ኸይና ኣቱ ንጥንቀቕ ስምዒታትና ንዕቅብ اتليست ميزان زلو دحان زخونه سبك هنت زخل رطب زخونه حق زخونه حبريتا خنا محلالف لنا ليتن قطرن سمعيتاتنا قتينا نخيد علينا انبر كمتي
ትሪኦ ሓደ ነገር ከጋጥመካ ከሎ ሰቢኻ ስምዒት ኣለካ ስምዒትካ ገንፊልካ እውን ዝኾነ ነገር ክትብልን ሰባት በዝን ክትኣቱን ክትወፅን ትኽእል ኢኻ ስለዚ ንዕኡ ግን በቲ ነዊሕ ዓመታት ዝተሃንፀ ናይ ስነ ምግባር ናይ ሚድያ ስራሕ ናይ ዓበይቲ ሰባት ብልዕሊ ብቅድሜና ዝሓለፉ ንዓና ዝሓብሓቡ ንዓታቶም እንዳረኣኻ ኣብ ከምኡ ነገር ንኸይተኣቱ ጠጠው ትብል ማለት እዩ ስለዚ ተስፋ ልደት በዚ መዓልቲ ናይ ብሓቂ እስኳ ኩሉ ግዜ ሞት ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ ወላ እውን ብዙሕ ንሞት ዝፈርሕ ሰብ ኣይነበረን ኩልና እውን ኣብኡ ክንከይድ ስለ ዝኾናስ ሰሪሕና ክንከይድ ኣለና ጥራሕ ባህላ እዩ ነይሩ ወላ እውን ነዊሕ ስለ ዝሓመመ እቲ ሞቱ ሃንደበታዊ ይኮነን ብዝኾነ ግን ሎማዓንቲ እቲ መዓልቲ ሓመድ ድበ ኣርኪብዎ ኣሎ ተስፋ ንገብር ከም ተስፋ ልደት ብዙሓት ሰባት ክፈርዩ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ክንመሃር ማለት እዩ ሳምስ ከናብኻ ክምለስ እየ ከምዚ ትሪኦ ዘለኻ ዛክ እንታይ ክብለና ፀኒሑ ዩቱብ ቻነል ከፊትሉ ኣብቲ እዋንቲ ትዝከኣሎ ተመክሮ ናቱ ብምሉእ ኣካፊልዎ እሰብዚ ከምዚ ሕጂ ትነግሩኒ ዘለኹም ኣነ እውን ሰምዖ ከም ዝነበርኩ ረብሓት ዝበሃል ሲ ቀዳምነት ናቱ ይኮነን ቀዳምነት ናቱስ ቃልሲ እዩ ከመይ ገይሩ እዚ ነገር እዚ ህዝብና ከመይ ኢሉ ይነቅሕ ከመይ ከነቂሑ ነቲ ስርዓት ይቃለሶ ከምቲ ኣብ ሜዳ ከለኹም ሓፋሽ ይንቃሕ ይወደብ ይተዓጠቕ ትብሎ ዝነበርኩም ልክዕ ከምኡ ዓይነት ቃልሲ ዝገብር ነበረ ይመስለኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ነቶም ዝነበሩ ንኣሽተ ኣሕዋቱ ከንቅሕ ንዓኹም ከምኡ እውን ኣሕዋቱ ከንቅሕ ኣንቂሑ እውን ኣብቲ ዝነበረ ብፍላይ ሳሚ ኣብ ኤርትራ ዝነበርካሉ ግዜ ኔርካ ኢኻ ኩላትና ንፈልጠካ ኢና ኣብቲ ዝነበረቲ ብጋዜጣ ድዩ ብመፅሄት ድዩ ብመፅሓፍ ድዩ ብኩሉ ነገር ኔርካ ደገም ስወፀኻ ግን ናይ ኢንተርነት ዝበሃል ግን ብዙሕ ኩላትና ኣፍልጦ ይነበረን ናብኡ ንኩሉ ሰብ መኽመፂ እዩ ዝከኣሎ ዝበርክት ነይሩ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ክንርኢ ከለና ግን እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ዓይነቲ ዩቱብ ቻነል ንኩለን ጨፍሊቓ ትወፅእ ከመይ ጌራስ ንኩለን ኣጥሒላተን ትወፅእ ምክንያቱ ከመይ ጌራ ዝበዝሐት ገንዘብ ትገብር ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣነ ምሳኹም ከምዚ ኢለ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሩ ከምዚና ክንሳተፍ ንዓይ ኩርዓት ይስምዓኒ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ተካይድዎ መደባት ብሓላፍነት ኢኹም ተካይዱ ክልቲኹም ኣብዛ ምሳይ ዘለኹም ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ ግን ኣብ ብዙሕ ዩቱብ ቻነላት ከመይ ገይሮም ሲ ንሓደ ፀቂጦም ከመይ ገይሮም ገንዘብ ገብሩ ከመይ ገይሮም ከረብሓ ገብሩ እቲ ቃልሲ ዝበሃል ዳርጋ ክርስዕዎ ጀሚሮም ናብ ረብሓ ጥራይ ኮይኑ ስለዚ ሳሚ ነዞም ከምዚ ኣብ ዩቱብ ቻነል ዘለው መብዛሕቶም ተቃለስቲ ማለት እዩ ካብ ተስፋ ልደት እንታይ ክመሃረሎም ትብል ቴንክ ዩ ዳኒ መጀመርያ እቲ ጋዜጠኝነት ዝበሃል ሲ ክቡር ሞያ እንዲ ቅድሚ ቃልሲ ምዃኑ ሞያ እዩ ሓላፍነት እዩ ስለዚ ኩላትና ክንጅምር ከለና ናይ ጋዜጠኝነት ትምህርቲ ተማሂርና ይኮናን ኣቲና ኣነ ካብኻትኩም ዓቢ ኣነ ብኤርትራ ኮይነ ነጥፍ ነይረ ከም ዝብልከ መጀመርያ ናብ ጆርናሊዝም ክመፅእ ከለኹ ቀደም ብቆልዓይ ነይሩኒ ባህጊ በቃ ንፉዕ ኣንባቢ ክኸውን ናይ ዜና ኣንባቢ መሰቦይ ኮይነ ዶቼ ቬለ ገለመለ ከምኡ ክሰምዕ ከለኹ እሱ ፍቅሪ ሓዲሩኒ ማለት እዩ ናይ ጋዜጠኝነት ሓንቲ ከይሓስኩ ኣብ 94 ናይ ሚኒስትር ዜና ተፀንቢረ ግን ፅሕፍ ነይረ ኣብ በረኻ ዝነበርናሉ እዋን ቀፃሊ ፀሓፍ ነይረ ከምዚ እዛ ከዓ እንተ ወይ ዝበሎ ንክልተ ዓመት ሙሉእ ፅሕፍ ነይረ ዝብል ኣነ ከዓኒ ካብታ ምፅሓፍ ዝለመድ ኩላ እዋን ሲ ይሕመቕ ይፀብቕ ብዘይገድስ ፅሑፍ ልምዲ ጥሬ መፅሄት ተፀንቢረ እቲ ጆርናሊዝም እቲ ኢቲክስ እቲ ስነ ምግባር እቲ ብኡ ዝግበር ተሓላፍነት ተገለገን ኣይንፈልጥን ነርና ተዘይተማሂርካ ኣይትኽእሎን ኢኻ ግን እንታይ ነይሮም ሓያላት ኣያታት ነይሮም ኣብቲ ሚኒስትር ዜና ነዊሕ ዓመታት ዝሰርሑ ዝተማሃሩ ዝተመከሩ ምሂሮምና ስሒሎምና ማለት እዩ እንታይ ክኸውን ኣሎ ዋላ እኳ እቲ ንስርሐሉ ዝነበርና ትካል ናይ መንግስቲ እትኾነ ናይ መንግስቲ ሞስት ፕሮባብሊ ናብቲ ፕሮፓጋንዳ ወይ ከዓ እቲ መንግስቲ ዝደልዮ ፍርያት ጥራሕ ዘፍርየሉ ትካል እንተነበረ ከም ትፈልጥዎ መቸም ኣብ 94 እቲ መንፈስ ናይ ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓርበኝነት ኣብ ኤርትራ ተኮሊዑ ነይሩ ምክንያቱ 91 ኢና ናፅነትና ረኺብና ሽዑ ከዓ ተቃሊስና ዝኣተና ተቃሊስና ናፅነት ዝረጋገፅና ህዝቢ ብምዃንና ኩሉ መንፈስና ነቲ ሰናይ ነገር ንህንፀትን ልምዓት ንገለ እዩ ብዙሕ ንፕሮፓጋንዳ እውን ኣይንሓስብ ነርና ትፍልሊ ከም ዘለዎ ናይ ርዳእና ነይሩ ኩሉ ኤርትራዊ ውልቃዊ ዋኒኑ ውልቃዊ ተሓሳስብኡ ብዘየገድስ ኩሉ ብቲ ሃገራዊ ጥምረሲ ኣሎ ገለ ኢልና ኢና ንሓስብ ነርና ዳሕራይ እዩ በብቕሩብ ፍልይ ዝበለ ራእያ ዘለዎ ኣካል ከም ዘሎ ንሱ እውን መሰል ከም ዝግብኦ ንሱ እውን ተዓፊኑ ከም ዘሎ ገለ እናፈለጥና መፂና ዝኾነ ናብቲ ናይ ተስፋ ልደት ኢና ንመፅእ ሕጂ ብስደት ምስ መፃና እዚ ቴክኖሎጂ ዝፈጠረልና ዕድላት ኣሎ ብዙሕ
اجي يوتيوب الله يوتيوب او اندهر سريكا منالبات ብዙ حساب لغنزب يلو زحسب الله انا اي مثلنا يلا ندعي مسرعك مسعبه خاغله مصخون غنزب بر مجمريا اتي ناي مويا وحلافنت يو نفسه كبسب كجمر كله سي نهزبين هاغري نحواتي انتي نجر تبركتو مخري ليو زبقاس مثلني اجي تسفلت كبز منفذ زي زبقاس ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ተዓፊኑ ተወፅዑሎ ክንዲዚ ዓመታት ተቃሊጹ ናጽነቱ ረኺቡ እንደገና ተንዝር ካባን ከዕንበባ ጀሚረን ዝነበራ ጋዜጣታት ከምዚ ኢለን ተዓፊነን ካብ ተዓጽዋ ካብ ሞታ ኣነ ከተሰአን ኣለኒ ኣብቲ መቃብረንሲ ሓድሽ ነገር ይጅምር ኣለኒ ኢሉ ኦፍ ኮርስ እኳ 97 ይጀሚሩ ከይሞታ ከይተደብያን ከለዋ ማለት እዩ ስርዓት ከይዓጽወን ግን እሱ ነይሩ መንፈሱ ኣብዚያን ተስፋልደት ሓንቲ ማለት ጉቡእ ደኸውን ኣይከውን ኣይፈልጥን ግን ማለት ውሽጠይ ዝደፍኣና ምስክረሉ ዝደሊ ነገር እንታይ ኣሎ ቴሌቪዥን ክገብርሲ ዓበ ባህጊ ነይሩ መድረን ሃገራው ዘተ እዚ ናይ ግድን ክንገብሮ ንኽእልና ፀገም የለን ገለ ምስ በሉ ሙሉእ ሓይሉ ናብኡ እዩ ዘቐንዕ ነይሩ ከመይ ጌርና ሓያል ቴሌቪዥን ክንምስረት ንኽእል ንኩሉ ተቃላሲ ፍትሒ ተሓቁፍ ንህዝብና ከዓ እትወፅሖ ገለ ንምባል ኣጋጣሚ እቲ ካብ መድረኽ ሃገራው ዘተ ዝተሓስበ ገንዘብ ምስ ቦኾረ ወይ ምስ ኣይመፀን ተስፋልደት ገዝኡ ክሸጠሉ ገዛይ ሸይጠሲ ዛ ቴሌቪዥን ክትኽለአ ኢሉኒ ማለት ምሳይ ብዙሕ ካፈል ስለ ዝነበረ ኣይትሸጠን ኢኻ ንምንታይ ኣይትሸጦ ደቅኻ ኣለዉ ስድራኻ ኣለዎ ገለመለ ገዛ ንመን ኢኻ ዋጋ ትኸፍለሉ ተተኻኢሉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ፋንድ ገበር ተተረኺቡ ይመፅእ ትሰርሕ እንተዘይ ኮይኑ ግን ገዛኻ ትሸጠሉ መንገዲ የለን ገለኢሊ ካብቶም ፀኒዖም ምናልባት ውሽጡ እንድዩ ዝደፍኦ ግን ተኻትዕዎን ከብሎ ፃዓርኩን ክብል ደፈር ምክንያቱ ብዙሕ ንዛረብ ስለ ዝነበርና ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሰብ ነይሩ ዴዲኬሽን ናቱ ሲ ተዝርከብ ኣብ ዕምሩ ዘጥረያ ገዛ ክኢላ ነይሩ ተስፋልደት ናይ ቴክኖሎጂ ክኢላ ፕሮግራመር ደሊና ትበሃል ሓንቲ እንታሽሙ ነይራ ግእዝ ታይፕ ትፅሕፈላ ገለ ብዙሓት ካልኦት ሸጥዋ እዮም ተስፋልደት ግን ብነፃ ይኑ ኩሉ ዓዲልዋ ደሊና ንፅሕፍ ነርና ስለዚ ንገንዘብ ሲ ሕልሚ ነበሮን እቲ ገንዘብ ዘድልዮ ንስራሕ እዩ ነታ ንስራሕ ንዓኣ ከማን ተፃጊሙ እዩ ዝነብር ነይሩ በዚ ዝገልጾ ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ንሕን ሕልና ንክህልወና ንኩላትና ካብቲ ናቱ ክንወርስ ሕጂ ግን ተኣሽሙ እንተዘይና ናብታ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ናብ በተሰብ ቁርተይ ነው ኣነውን ከምኡ ሓሳብ እዩ ዘለኒ ስለዚ ናብ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስትያን ሎስ አንጀለስ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ናብ ጸሎት ፍትሓት ነብስሄር ተስፋልደት ዓለም ማሕረና ክንሰግር ኢና ናብኡ أذكركم أهن بتا مجدتي وزب خورت كلوريو غوسي وحلفه كومو دما حدا لواوي ابتابتاتي امس بصح ريو غوسي وحلفه حدا سامراوي حلف مجدجنا نابو مص مسرعيو خا دنگصلو نابو قريبو اقصالو سففلو زيتن وينن كا افسسلو ابعدغو اوطحو نام محدراغاش وسيدو خا تخنخنو نصبحيتو دما كلتا دينار اوطيو نتحلو محدراغاش حبومو تخنخنو نابو يلكا زطفا كازبله كله مستملسكو عليك خفلك يبلو تعبيد كترتيز ودقس كابزوم سلسته بصاي زخونو اينا يمسلك كابل يسو دما اتسناي زغبرلو بلا يسوس كا امباركيت سخاون كومو غبر بلو منو يمزلك امنا مالك اكزيو أنت ويسوس تقبنا الكرم رايكو لك عيلك رايكو ملازك مزرعتك ورك وستسي يقول ويرك سوى ميام وسكوك النامير داقيمك زعنا مزعي قوضا
بنت زنتو نزيباك ونسر عبيك انزنبل بركان تكزي ኢየሱስ ክርስቶስ መበጻይከ ወአዳንከ እግዚአብሔር አምላኽና ነፍሲ ሓውና ተስፋ ልደት ብድንጋፀ ኣብታ ዘይተሓልፍ ገነት መንግስቲ ሰማያትካ ተቐበለልና ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንዓናኻ ዘፀናንዕ መንፈስ ቅዱስ ሊእኽካ ሰላምካ ሃበና ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሓጢኣትና ተዓረቐና ምድሪ ዘሎ ሓጢኣትካ ርሒቕካ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምሕረትካ ስእዘልና ኣቡነ ዘበሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ብዓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎምን ኣበሶም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ስልጣንን ኦ እግዝእትየ ማርያም ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ንኣኺ ብሓሳብ ከድንግሊ ኺ ብስጋኹን ድንግሊ ኹሞ ሰላምታ ንኣኺ ግባእ ሰናፍ እግዚኣብሔር ናብቲ ፍረ ማፀንኩን ብሩኺ ጸጋ ዝመልኣ ክፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ምታን ክሰሪየልና ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ሞገሶ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትራ ይርሐቅ እምኔሁ ወምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ Kyria laison, Kyria laison, Kyria laison, Kyria laison. Kyrialaison, 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረወተ هلو سمع زكي ميت الله همسلن زكي ተመሊስና ኣለና እቲ ጸሎተ ፍትሓት ይካየድ ኣሎ ወንጌል ተሰቢኹ እዝግዮታ ከዓ ይግበር ኣሎ ስለዚ እቲ ናይ ፍትሓት ጸሎት ይቕጽል ኣሎ እዚ ኣቐዲምና ክንሪአኩም ፀናሕና ምስሊ ካብ ሎስ አንጀለስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስትያን ተዋህዶ ኤርትራ እዩ ነይሩ ስለዚ ናብ ካልእ ዝኽሪ ናይ ተስፋ ልደት ዓለም ማሕረና ክንሰግር ምናልባት ትማሊ ወዲ ትካቦ ዘቕረባ ስራሕ ነይራ እሞ እታ ግጥሚ ብፅሑፍ መልክዕ ምክንያቱ እቲ መልእኽቱ ረዚን ስለ ዝኾነ ተቓላት ኣብቲ ዜማ ኣትዩ ሓደ ሓደ ዘይስማዕ ስለ ዝነበረ እቲ ርዝነቱ ከዓ ብኡ ተዓቢጡ ክሕልፍ ነታ ግጥሚ ኣብዚ ስለ ዘላ ክነንብባ ወዲ ትካቦ
ዝኽሪ ተስፋለት ዓለም ማሕረና ዝሰራሓ ናይ ዝኽሪ ዜማያ እቲ ግጥማ ከዓ ከምዚ ይብል ኣንታ ዓርኪ ውፁዕ ዓርክቶም ርስዓት ኣንታ ተፀሓፊ ዓርክቶም እሱራት ኣብ ምንዳይ ፍትሒ ሰረት መሓወራት ተስፋ እናወለደ ዝደራ ዝንብዓት ህዝቡ እናኣበደ መንገዲ ይፍኸደ ብርዕኻ ቀላሲት እታ ተቃላሲት ድምፅኻ ሰባኺት እታ ተቃላሲት ብርዕኻ ቀላሲት እታ ተቃላሲት ድምፅኻ ሰባኺት እታ ተቃላሲት ቃልካ ላንዶ ትምስክር መላሲት ሰሚዕኩም ዶ ወራሲ ወራሲት ነፍሲ ጌሻ እታ ተቃላሲት ሰሚዕኩም ዶ ወራሲት ወራሲ ኣያ ኩሎም ጌሹ ተቃላሲ ተስፋ ምላድ ተስፋ ከምታ ገረብ ባዕላና ወደቐት ሓልዮታስ ፍሪኣ እንተፀደቐት ተስፋ ግዜ እንተበርትዐ ብዘይካ ሓቅነት ካልእ ዘይትቃነ ከምቲ ፅሑፍ ዝብሎ ኩሉ ኣለዎ ቅነ ሎምን ካሌላ ቃል ፋንዋ ሓመድ ኮነ ክሰዓር እዩ እዋን ክፍደ እዩ ትሕነ ተስፋ ምላድ ተስፋ እዚኣ ዮሃንስ ትካቦ ድምፃዊ ዮሃንስ ትካቦ ወዲ ትካቦ ትማሊ ንተስፋ ልደት ዘዜማ እያ ሎሚ እውን ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ብኣካል ተሳቲፉ ኣሎ ኣብ ሎስ አንጀለስ ኣሎ ዮሃንስ ትካቦ ስለዚ ምናልባት እታ ዝኽሪ ዜማ ሕጂ እውን ደጊምና ቁርብ ንሰማዕቲ እንተቕረብናያ ፅቡቅ መስለኒ ዳንኤል ሳሙኤል مساخلا دانيال ولا انا دخلت معك ومثال صورة قريتها انا مساخ ኣብ asmarino.com ዝመደበሩ ትምሲተ ሊና ካብ ካሊፎርኒያ እዩ يأخلك بحق ترتع كفدي حناي كنبل قال بلتو اتي نفديو حنا خير انتهي اتي زفداي حنا سلام فتحي رعد زي بلو هيوتي اما هراينا بتمرتو شكالاينا بسرحو عخواينا بقراتو عماننا بسلوتو زوفرولو زبور ايرتراو بسلام عركوتو عركتهم رسوعات أنت تصحافي عركتهم أسورات عمن داي فتحي سرت محاورات تسفانا ولد زدر عزنبعا حزبنا عبدا من قد فوخدا سباخيت اتا تغالاسيت رعقا قلاسيت اتا تغالاسيت دمتخا سباخيت اتا تغالاسيت قال لاندو تمسكر ملاسيت سمعكم دو وراسي وراسيت نفس قشا تتقالاسيت سمعكم دو وراسيت وراسي هيا كلهم قشو تقالاسيت تسفى ملاد تسفى تسفى ملاد تسفى تسفى ملاد تسفى كبدا قرب على ودقت حلو تسفريات تصدقت تسفى
ተስፋ ምናት ተስፋ ተስፋ ምናት ተስፋ ተስፋ ምናት ተስፋ ሰላም ፍትሒ ራዕዲ ዘይብሉ ህይወት ተማሃራይ ናብ ትምህርቱ ሸቃላይ ናብ ስርሑ ዓኻይ ናብ ግራቱ ኣማኒ ናብ ጸሎቱ ዝወፍረሉ ንቡር ኤርትራዊ ሰላማዊ ኣብዞን ከነመስግን ዘለና ናይ ብሓቂ ንወድቲ ካብ ወጥራት ዘይኮነ ኣሮን ብርሃነ እውን ኣብዚ ምስኡ ሙዚቃ ፃዊት እዩ ግዜ ኣይነበረን ሪኢኹም ይኹም ኩላትኩም ነው ብኣጋጣሚ እውን ኣብ ስቱድዮ ምስኡ እውን ዝሓገዝዎ እንተለውን ብሽም ኩሎም ተዓዘብትና ከምኡውን ብሽም ፋሚሊ ተስፋልደት ልባዊ ምስጋና ነቕርበሎም እስከ ናብተን ሕቶታት ናብን ክቕፅል ንሳም ኩሓት ፀኒሐ ካብ ተስፋልደት ንምሃረስ ብዙሕ ነገር እዩ ንምሃሮ ዛከውን ኣብ ዝሓለፈ ኣብቲ ዝሓለፈ ናይ ኤርትራ ዝኸድናሉ ኣብ ክንደይ ዓመተ ምህረት ነይሩ ቁሩብ ዝዝክሮ ዶኪ ክንደይ ነይሩ ናብ 2020 ነይሩ ፅቡቅ ኣብ ትሽዑ እዋንሲ ክሳዩ በቃ ዝፀልአ ነገርሲ ከምዚ ኢጎ ኣነነት በቃ ኣነ ኣዝዩ ዝፀልእ ትብል ነርካ እሞ እስከ ነዞም ኣብዚ እዋን ዘለዉ ከዓ እዞም ኩሎም መንእስያ ዘለዉ ድዮም ኣብ ዩቱብ ቻነል ዘለዉ ድዮም ናተይ ይበልፅ ናተይ ከም ዝኸውን ኣብ ናብቲ ቃልሲ ዝያዳ ኣብ ክንምትኳር ከምዚ ሞ ይብሉ ሞ ስለዚ እሱ ከዓ ኣነ ክፀልአ መዓት ነይሩ ኣዝዩ ዝፀልአ ነይሩ ኢልካ ምታ ዝገበርናዮ ዕላል እስከ እንታይ ተካፍሎም እዞም ተዓዘብትና ካብኡ እንታይ ክመሃረሎም ትብሎም እዞም ኣሽሕዋቱ ትዝገርመካ ነገር ምስ ተስፋለት መጀመርያ ምስ ተላለና ክፅሕፈሉ ዝሃበኒ ቴማ ኣንነት እያ ትብል ኣንነት ግለፃ እያ ትብል ነዛ ኣንነት ካብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ጠቕሊላ ክትጠፋእ ኣለዋ ዝብላ ሓንቲ ሕማቕ ባህሪ ኮይና እያ ትረኣያ ነይራ ስለዚ ኣንነት ክጠፋእ ኣለዎ ይብል ይሓስብ ስለ ዝነበረ እታ ፅሕፍቲ እታ ቴማ ሂብኒ እታ ፅሕፍቲ ከዓ ኣዳልያ ናይ መጀመርያ ናተይ ኣብ ኣዝማሪኖ ዝተዘርግሐት ቪድዮ ከዓ ንሳ እያ ነይራ ማለት እዩ እታ ኣንነት ብስነ ፅሑፍ መልክዕ ማለት እዩ ስለዚ ኣንነት እቲ ዝፅየኖ ዝነበረ ነገር እዩ ሓቢርካ ምስራሕ እቲ ኣዝዩ ዝፈትዎ ነገር እዩ ሓደ ሰብ ክንዲ ኩሉ ክኸውን ከም ዘይክእል ፅቡቅ ገይሩ ዝርዳእ እዩ ተስፋለት ሓደ ሰብ ኣብ ሓደ ነገር ጥራሕ ይብልጭኡ ሓፍ ክብል ዝኽእል እምበር ኣብ ኩሉ ዓውዲ ክኢላ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ሓደ ሰብ ወላ ክሳብቲ ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ወላ እንተቐሰመ ወላ ክሳዕቲ ናይ ፕሮፌሰርነት ደረጃ ወላ እንተበፅሐ ብሓደ ዓውዲ ጥራሕ ክኸውን ዝኽእል ናይ ሕክምና ክኢላ ኮይኑ ብተመሳሳሊ ከዓ ኢንጂነር ኮይኑ ከዓኒ ፕሮፌሰር ክኸውን ኣይክእማሲ ንኩሉ ከተጠቃልሎ ይትኽእልን ኢኻ ብሓደ ነገር ጥራሕ ኢኻ ክትበስል ትኽእል ስለዚ ብሓደ ነገር ጥራሕ ሒዝካ ከዓ ኣብ ዓለም ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ብዙሕ ነገራት እዩ ዘድልየና ኣብ ዓለም ክንነብር ከለና ስለዚ ናይ ብዙሓት ሰባት ኢድ ናይ ብዙሓት ሰባት ክእለት ክወሃሃድ ክኽእል ኣለዎ ኢሉ እዩ ዝኣምን ተስፋለት ኣብዚ ናህና ቃልሲ ከዓ ኣነ ገይረዮ ኣነ ዝሰራሕክዎ ስራሕ ንዓይ ረኣዩኒ ንዓይ ፍለጡኒ ዝበሃል ነገራት ብዙሕ ይረአ ስለ ዝነበረን ዋላ ሕጂ እውን ዘሎን ንዕኡ ንምጥፋእ ከም ምኽሪ እዩ ዝጥቀመላ ኩሉ ግዜ ተሓደ ብጉልበት ተሓደ ብፍልጠት ተሓደ ብንብረት ኢሉ ዝደርፋ ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ደርፊ እንዳቀናበረ እዩ ብዙሕ ቪድዮታት ዝሰርሕ ነይሩ ዋላ ብዛ ናይ ኣንነት ትብል ቪድዮ እውን ከምኣ ገይሩ እዩ ኣቕሪብዋ ብቅድሚትን ብድሕሪትን ማለት እዩ ስለዚ ዓቕምታት ኣለና ግን ዓቕምታትና ፋሕ ኢሉ ስለ ዘሎ ተኣኪቡ ሓደ ነገር ግን ክገብር ይኽእል እዩ ዝብል ቦትሻፍት እንታይ ዝበሃል እዚ መልእኽቲ እዩ ነይርዎ ተስፋለት ፅቡቅ ሕራይ ቀኒለይ ብጣዕሚ ዘመስግን ሞ ሓንቲ ግጥሚ ሞ ብዛዕባኡ ትምልከት ግጥሚ ኪዳነ ተስፋ ዝገጠማ ኣላ እሞ ከምኡውን ካልእ ሰባውን ሕጂ ዳ ገጢማታ ዘላታ ናይ ቀደም ናይ ሰባ ዛኪ ናይ ቀደም ዲ ናይ ሰባ ዘለዎ ናይ ሰባ ዳሕራይ ክንምለሶ ኢና ምክንያቱ ንዓኡ ናብ መስመር ክነእጥዋ ስለ ዝኾና ፅቡቅ ሕራይ ካልእ ግን ናብታ ግጥምና ሞ ንከይድ ኢና ሕራይ ፅቡቅ ርህሩህን ተባዕን ሓቀኛን ኣብነታዊ ተቃላሳይ ዋላ ብሂወት ተፈለየና እምበር እቲ እምነ ኩርናዕ ለውጢ ኣብ 4 ማዕዝናት መናድቕ ኤርትራ
ምስ ብጾትካ ኹንካ ቐሚጥካ ኢኻ እሞ ክሳብ እቲ ዝተረፈ መናድቕ ሰላም ዝውዳእ ከዓ ንሕና ይሕዋትካን ኣሓትካን መሓዙትካን ደቅኻን ነቲ ምስ ብጾትካ ኹንካ ኣብ መወዳእታ ዳርጋ ዘብፅሕኻ እሞ ቃልሲ ኣብ መጨረሽኡ ክሳብ ዝበፅሕ ብህይወት ዘለና ክንቅንጽሎ ምዃነይ ገልጽ ኤርትራ ንዓኻን ከመኻን ዝኣመሰሉ ጀጋኑ ኤርትራውያን ሲኢና ክትሓድር ከላ ጐና ሸቕ እናበላ ብቓንዛ ንኹሉ ኣብ ውሽጣ ጌራ ንውሽጣ እንዳነበዐት ትነብር ኣላ ሓዘና ድርብ ሓዘን እዩ ግን ንስኻ ክንድሽሕ ስለ ዝነበርካ ኣሽሓት ኣፍሪኻ ኢኻ እሞ ንፍቓድ ኣምላኽ ዓገብ ክንብሎ ንኽእል ሓቦን ሞራልን ስለ ዘይብልና ግን ምስ መሪር ቃንዛና ንቕበሎ ኣያ ግን ከድካላ ኣያ ኸይዱና ወዮ ያናስ በሉ ኸይዱ ንዘለዓለም ናብ ተማሙቕ ዓዱ ወዮ ያናስ በሉ ኸይዱ ደሊና ዘይንረኽቦ ወዮ መምህር ትብዓት መምህር ሓቦ ከይዱ በሉ ወዮ መላግቦ ወለዶ ንዓይሉ ጐይታ መሪጹ ወሰዶ ብርዑን ወረቓቕቱን ናወንዚፉ ታሪኹን ትብዓቱን ገዲፉ ከይዱ ኸይረኣያ ታዝበሃጋ ሃገሩ ኤሪትራ ዓደይ እንዳበለ ከይቀየረ መዝሙሩ እቲ ጥዑም ድምፅኻ መሰለይ ዝበለ ጐረረኻ ተሳሒሉ ናብ ፈነወ ምስ ነቐለ ኣድማፂኻ ባሃረርታ ራዲኡ ክውልዕ እዚ ድምፂ መሰልና ደሊና እዩ ዝብል ንኽሰምዕ ወዮ ያናስ በሉ ኸይዱ ወዮ ያናስ በሉ ኸይዱ ንዘለዓለም ተፋንዩ ናብ ተማሙቕ ዓዱ ወዮ ያናስ ከይዱ ደሊና ዘይንረኽቦ ወዮ መምህር ትብዓት ወዮ መምህር ሓቦ ኣንታይ ኮነን ዶበሉኒ ነትኽውን ነብሰይ ኣቢኒ ከኣለን ከኣምን ኣንታሎን ዶበሉኒ ነዛ ደቂቕ ክሪኦ ደሓንኩን ኢለ ክፋነዎ ኣብ ታሕቕፉ ክጽግዖ ኣበይ ዘይወፈርካ ንወፅዓኽ ትስዕር ደኺመ ኸይበልካ ሓርነት ክትፈጥር ስኑት ታሪኽ ኣለካ ዘየድልዮ ምስክር ኣብ ካምብታት ሽመልባ ዝበልካ ውዕል ሕድር ተስፋ ልደት ተስፌ ዝወድኦ ጉዕዞ ከይርኢ ዝተኾልፌ ኣሽሓት አንቂሑ ኣሽሓት ዘሰለፈ ታሪኹን ታሪኽ ሃገሩን ብወርቂ ቀለም ዝጸዓፈ ንዕኡ ንስኣኖ እምበር ኣብ ውሽጢ ልብና ግን ኣሎ ንዘለዓለም ክዝከር ኣብ ውሽጢ ልብና ግን ኣሎ ንዘለዓለም ክዝከር ራይሞት ተመሊስናኩም ኣለና ሳሚ ብወገንካ ትብሎ ነገር ተሎ ቅድሚ ግን ንእሽተይ ነገር ተዘክሮታተይ ብዛዕባ ናይ ተስፋ ልደት ከካፍል ማለት እዩ ኢንተርነት ንዓነስ ኣብ ኤርትራ ዘለና ብርቂ እዩ ናይ ብሓቂ ብርቂ እዩ ኣብቲ እዋን ኣነ ዝክሮ ሓደ ዓርኬ ነይሩ ኣብ ምስ ክሳይ ስራሕ ማለት እዩ ምስተን ናይ ኣሜሪካውያን እቲ ቦታ ክጠቀስ ኣይደለን ኣብ 1998 ኣቢሉ ኣውታት ከባቢ ይኸውን ማለት እዩ ንመጀመርያ ግዜ ኢንተርነት ክፍት ኣቢለ ዝረኣኹላ ማለት እዩ ዓይነ ዘንቋሕኹላ ኣዝማሪኖ ዳትኮም እያ ነይራ ኣብቲ እዋንቲ ዝተሰማዓኒ ፍሉይ
ነገር ናይ ብሓቂ ማቲ ቲቪ ስማዓካ ዝኾነ ኢንተርኔት መጀመር ተኽፍት ኢላስ azmarino.com ትብል ዌብሳይት ክትሪኣ ከለኻ ሓንጎልካ ብኡ ተተኸፊቱ ስጋሕ ሕጂ እውን ብዛዕባ ኢንተርኔት ክዝክር ከለኹ ኣብ ሓንጎል እዩ ዝመፃኒ azmarino.com ንመጀመርያ ግዜ ከፊቱ ዘርኣየኒ ተዓርከዩ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ኢንተርኔት ደንጉ ጀሚሩ እቲ ኣብኤም ናይ ኣሜሪካ ንሶም ኣሜሪካን ዝሰርሕ ዝነበረ ግን እቲ ዕድል ምንታይ ረኺቡ ኣብ ሰዋን ዝውን ኣነ እውን ኣይርዳእን ማለት እዩ ግን ንመጀመርያ ግዜ ከፊተ ዝረኣኹ azmarino.com እያ እሞ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ሕጂ እውን ነዞም ኩላትና ዘለና እውን ከም ዝትብልዎ ዘለኹም ኢዱ የንበረሉ የለን እዛ ከውን ትብል ነርካ ብዝሓለፈ እዋን ምሳኻ ዝገበርኒ ኣብ ልዕላል እውን እታ ሎጎታ ኢንትሮ እውን ሲ ገይረልካ እሞ ብዛዕባ እስከ ንእሽተይ ከዓ ኣለና እታ መጀመርታ ዝነበረት ላ መስያት ቤትና ትብል ንኢኤል እውን ምስለኒ ፋኑስ ኔትወርክ እስከ ብዛዕባ ንእሽተይ ተዘክሩኻ ከፍለና هو نعاني شيء تنكف بلا نبتنا بتخصيص سنة سرعات كن حل فينا قناعته أقداس ملختي يحلف الله مثلني تا ما تويت مدب ناي مسيات بيتنا تسفلتي صريحوا مجمريا ناي يوتيوب شانل خفت كله خوك خفت اللي كله تا ما تويت تاشم تا مسيات بيتنا حيزان دي قريبة بتعم فتيوا تاشم تا مسيات بيتنا الحق دست بال مدبيا مالسي شم يعني احنا حدا ناي ميديا channel ኢሉ ተሐጊሱ ስለዚ ንዓ ኸውፃ ከሎ ንዓ ትኸውን ኢሉ ከዓ ናይ ነፍስሄር ድምፃዊ ሶሪ ገጣሚ ዶክተር ርእሶም ሃይለ በኣ ገይሩ ኣቀናቢሩ ሰሪሐለይ ካልእ እውን ኣላ ሓንቲ ግጥሚ ባዕለይ ዝፀሓፍክዋ ትንበላይ ትበሉኒ ክቃለስ የነ ፍትሒ ገለ እንዳበለት ትኸይድ ግጥሚ ኣብ ደገ ዝሰራሕናያ ማለት እዩ ስለዚ نزين كلتي إن مأتهو صريح لي بدحري لقاء التكنيكال لقاء خمت عنتو يسامي إزبلوز نمرة بقول ليتي نحر كمبيوتري حدشتي إنا شعور تكنيكالي ولا حنتي نفلترينا بقول ليتي قعريا حذر نحدا تبلاشاتني وإذا خانت أجمعاتي من لقاء تكنيكالي حجزني بوشتي سلازي تاع مستيات بيتنا برئيتون بناي مأتهو مدى مسرحن بيوتيوب شانل مخفاتن بقدم يزول محب حبن كل بمول وناي تسفال تسرحيو سلازي مستيات بيتنا أنا فرق طرح حيزة متئل لو مخاسب كله يفلطهم على تسفالدت على محرنا ناي مستيات بيتنا ممهر مسراتي أبقاسي سبي ونيرو خن بالنخل حجيجن بزح دحراكن من الله سيناتي بزعبه وزلنا زخري خالة ماله بتناي بتخسيان سنة سرعات كنا أو خن حلف Our tribute shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. I, just like our father Takla Haymanut said earlier, I'm not going to tell you not to cry or not to experience emotions. Emotions are God-given. They're part of who we are. Jesus himself said, "Blessed are they mourn, for they shall be comforted." Matthew chapter 5, verses 4. Tears are the safety valve that God built into us to help us at times like this. So it is okay to cry. But we are not without hope. We are not without hope, like he said on Thessalonians chapter 4, verses 13. "But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep. They sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also who sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain into the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Therefore, comfort one another with these words." We are not without hope. God has promised for us that we will be with him. That's why he sent his son Jesus Christ for us. That's why we always say, "For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whomever believes in him shall not perish, but he will have everlasting life." So today we are going to move beyond the tears. We are going to move beyond our questions, because the Holy Spirit is here today to comfort and strengthen us, each and every one.
and he will continue to be with us as we continue to live for our God. An individual made the following statement, and it reminds me of Tess. The measure of a life is not in its duration, but in its donation. I think we talked about it last. I think it was in his house. Let me say it again. The measure of a life is not in its duration, but in its donation. A person can live 120 years, his life can be meaningless. And a person can live 12 years and he can achieve everything that he wants to, or what he set out to do by God. So when we think of Tesfalde's donation, what he contributed, what he invested, we have much to be thankful for. We have much to be proud of. Consider the investments of love and devotion for his family and for his children. Consider the investment of godliness he did on many young people and how many he touched. Let me say again, the measure of a life is not in its duration, but in its donation. Later today, around 2 p.m., when all the words have been spoken, when we sing, when we say our testimony, we will stand at the gravesite and commit the body of our brother and father Tesfalde to the keeping of this earth until the coming of the Lord. And we will commit his soul into the loving hands of our Lord, bringing an end to the final chapter of his earthly life. But it will not be the end of his story, because the memory of his life and the influence of his life remains with us. Thus, we need to take a great comfort knowing that he is with the Lord. We all knew Tesfalde was a computer wizard, right? And he had the special ability to incorporate anything to a computer. I still use my Tigrinya word that he built probably for the last, I would say, 20 years. I use that Delina program, delina.org. I still use that. That's what I use for my... I'll tell you a story that Tess told me. He's a computer wizard, you know that, right? So one day, I think, I believe it was either in his house or in his office, he called me. I went, because I used to do a corner, like cultural corner in Asmarino that come with him. So he said, hey, Deacon Thomas, I was a deacon at that time. He said, hey, Deacon Thomas, he said, one day, the devil and Jesus worked in a project and they each had to do a 2,000-page project, right? And he said, both of them were so busy and they have to take a break once they did 1,000-page, right? When they went back, he said, the devil can't find his work, but Jesus found it. Why? And I said, I don't know. He said, because Jesus saves. Right? Jesus saves. That's Tess, right? If anything that I remember about Tess, his genius computer skills, tireless investment on the young people, tireless investment on the younger generation. He used to tell me, Father Thomas, focus on the young generation. If you don't, the church is dying. Focus on the younger generation. If you don't, the church will be dying. That's Tess. I have no doubt that Tess has already met people in heaven who have thanked him for the impact that he did in their life, positive manner that he impacted. I have no doubt others in the future will come to him in heaven and express their gratitude for changing their life, including me. This memorial service is not really for Tess. He is in heaven. This is time for us who are on this earth. He reached his ultimate destination of this universe. We say that he has departed, and God says he has arrived. We say he's departed, God says
he has arrived. God sees things much different than us, much different perspective than we do. God never sees his children die. He simply sees them coming home. And that's where Test is going. Now, the real question is, I'm going to challenge each and every one of us today. The real question is, how are we going to remember Tesfaledet? What will be his legacy? What are we going to do? What are we going to focus on? This challenge is more for his family, for his siblings, but most importantly for his children. Because Tesfaledet was technology, right? Anything he did, he wanted to combine the technology. Culture, as I told you, he was very interested in culture and art. Faith, he truly believed that the beginning of wisdom is the fear of God. Thus, if we raise our children in the fear of God, they will be more successful. Education, he was big in education. He always says, if you don't go to school and graduate, you won't succeed. You won't change your life. But he was big on youth, challenging them to do better, growing. And he always said, if our children did the same like us, they failed. They have to do better. That's what he said. Of course, language was big for him, including writing this Tigrinya. He was one of the pioneers I know to write the Tigrinya language. So out of everything that we've talked about, we need to find, I want his children to find one thing that he can build on and remember his legacy. I got ideas, but I don't want to I have an idea of what we can do for him, and I will be very happy to share it with you. But I think we need to do meaningful of legacy, like our father taught us earlier. Crying, affecting your health. That's not what Tess would want us. Anytime I see Tess, he wanted to laugh. He would tell me, can you tell me those jokes that we know from back home, he loves to laugh. And I'm pretty sure when he sees us like this, he will be so proud and laughing. So we want to celebrate his life. Very, very important. So again, out of everything that he was doing, we're going to find one and see how far we can take it. Okay? Contrary to what we would have liked, Tesfaledet has taken an early flight, but we still share a common destination, right? Tesfaledet's race has ended earlier than we anticipated, but we still have our own race to run. We will deeply miss Tess, but we will rejoice this day that he's with our Lord and Savior Jesus Christ. May our Lord receive Tess in heaven. Let's pray where you are at, and then we are going to go to our next program. Our Heavenly Father, we thank you for this beautiful day that you've given us. In our time of sorrow, we seek your strength to carry us through this difficult journey. As we mourn the loss of our beloved father and brother, Tesfaledet Alam Maharana, we ask for your unwavering support. Give us the courage to face each day with hope and instill us the resilience to find comfort in your presence. We are grateful for the strength you provide in our moments of weakness, knowing that through you, we can endure even the most profound of losses. We thank you for the peace that only you can provide, granting us a sanctuary of calm amid the depths of sorrow. We pray in the name of your Son, Jesus Christ, in the name of your Mother, Virgin Mary, our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive our trespasses as we forgive those trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, now and forever. Amen. Our Mother, Virgin Mary, Saint Gabriel's greeting, peace be unto you. Holy and pure Mother of the Almighty God, peace be unto you. Blessed art thou among women, and blessed art the fruit of thy womb. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Pray for us, for our Lord Jesus Christ, and forgive us from our sins, in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, one God. Amen. Following this, we are going to view a video tribute prepared for Tesfaledet. We all can view it, I think, in the back. I hope the TVs are on as well, so everyone can watch. Thank you, and God bless you.
مزمور داوود معرف أسران سلسلة እግዚአብሔር ዋሳየ እዩ ዝወለኒ የብለይን ኣብ ልሙዕ ሸኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ ንሱ ንነፍሰይ ይህድኣ ምእንቲ ስሙ ኢለ ብመገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ በትርኻን ምርኩስካን የጸናንዓኒ እዩ ንስኻ ምሳኢኻ እሞ ብርባርባ ድነሞት እኳ እንተኸድኩ ክፉእ ኣይፈርሕን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላእተይ መኣዲ ትሰርዓለይ ርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ ጽውዐይ ይጅርብብ ኣሎ ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ኩሉ ዕድመይ ክስዕባኒ እየን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ከዓ ንዘለዓለም ክነብር እየ ተመሊስናኩም ኣለና ክቡራት ተኸታተልትና እቲ ናይ ቤተክርስትያን ናይ ጸሎት ፍትሓት ስነ ስርዓት ከም ዝኽትከታተልዎ ፀናሕኩም ይቕፅል እዩ ዘሎ ስለዚ ምናልባት ኣብ መስመር ሰባት ምስ ተስፋልደ ዝሰርሑ ሰባት ክነእቱ መደብ ነይርና እሞ ነእትዎም ክንፍትን ኢና መጀመርያ ኣብ መድረኽ اوكي ساباون اتيالا ناي ساب بسابا خنجمرينا ويلكم فيلمون حغوس قاعده حن مصخا ساباون قاعده حن مصخي سابا كيدانه تفلتوا ايخم غطاميتيا اب باريس فرنسا خا تنبر مس تسفالدتون ركب ناي سراح ركب نيرومي تسفالدت اب مكنبار قطمي بفيديو ኣብ ናይ ሳባ ግጥምታት ተራ ነይርዎ እዩ ምናልባት ነታ ግጥመሞ መጀመርያ ክነስማዓኩም ተስፋልደት ቪድዮ ዝገበረላ ብድሕሪኡ ከዓ ምስ ሳባ ተዘክራ ክተካፍለና ዓሰብ ጋሊብካ ትብፅሕ ዓሩፍታ ሰጥ ዘለጎልጎል The people, the hill, the valley, the sea, the neighborhoods, the whole family tree. Izi dimsi masalna dalina iyu. 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 Izi dimsi masalna dalina. Dimsi masalna dalina. Dimsi masalna dalina. Dimsi masalna dalina iyu. Izi dimsi masalna dalina iyu. كوني كون الليمو أقلع العيم مريت كم زلملمو أصافح اللي شخاز عدمو جبجبي جلقعي سكي الليمو كوني قان الزيد فراعج أخر مدى كون مخوني كل السحناسني زأقودا يمان زوادده كوني بحسب قالب تبتصح عرفتا ست زلقلقل زقالب بايتا كون مخوني فسا وسلام مدمدمتا قلبو أبر زي ركبا هرطاي تعتبو كوني عتبره قصة فحشو تسقاب دستا زيقصة كون مخوني حرفاف قلبو لو هزعتو حاليو تسخببو كوني كم زات غير دافت وزع غوغا كم سغوم تطاصز صبغاغا كون مخوني كم قلقلن هبي كاب كل زحره مقرتن لزبتن صرعره كون دو وتر لملم جنا زي قادره كون دو بجخي تفقد غدو عن كبر
كوني فوق في كار سلوخ متصاببو زلهله كله فريخ زركبو كوني مخني قرما زلاب سقعسي حبس تمنى بتأمر زخلص زوله له تراخص نقبر لحخو حمرات ستركس كوني كمرا شفرا قبت عبيت كعبته كوني فقري شاقلت لوحاته كونو مخني زي حق بات زي للو تربات كونو ندخني أجمع دي حين جواريره طعما زي تغيره كونو مخني خمت بآي زحلم الرات يتخنبرلكي بزيك العالم أنت ناتي علم اوكي مو تمارسنا لنا سابا مسمر الله مسلني سابا خيدانه كباريس قطاميت سابا خيدانه مستسفالدت زنبركم ركب معاسي جمر بخمي اختذكريو بزلما معلتي حمد بيده بمهلا وخازلك سمعت خمي حسرا بالك سلام زغبركم حوات سمع الله ده و اس كابس عرف اللي انا تحيز سقا حجي كبيت نغري ناي مالت I don't know قلتيفنا خم كل سب قلتيفو بزح قلتيفو جست ذكرني كل تشحن 20 كل يوم دخونو زلو مثل نبو زعرفو حجي ابو عارف خلص 9 عامات يم جيرمنا شعو مس تداولنا بواتساب قطري بنيو نداول نرنا بواتساب جست بفلايك فيسبوك لازحت له ندعرف حمام دابلو مسمصه حجي تايبلو ولا عاده جست ابغى كمان 9 ندقبرو ساغمان يباتو سيدا قال ذا عينوت مشالك خمزي حمم مهلاوسي نتانا على تاشمتات يمير حجي خمزي ون جنريشن اللوكم تهردي كناتكم تصنعي مالتي قال بقى كمزه ترايمبر نموت جلاس حبب طعمي خفتني ولا زي زربلو زنبر اوانات ريالايز كغبرو صقي مني مالاتو ولا تطافيو قال يعلن نيري شافتي يزربلوني استباله كن بقى خملسيو قال لي دحس نير ስለዚህ I'm really touched كمزي يسرح ركب طرا يكون نيرنا نعي كم قالي دو اطرن نيرو بزح شعكا مسحواتي بالا لي خصا زبل كل اوان نيرو مخناتو سو ناي بقى كم قالو غيريو دوس داني دحالي لي داليني ولا قفت مجمره سرقنا الوان قالي ولا زقنا نكزاربني زقالي قالي لي زاربني نيرو ولا مع الدكتور رؤسهم كسان شوكول كالوت قال زقفنا ركبتنا سبا قالي دابل انسيست قالي زبلو نغرسي ناتو ناريشن كمزي ناتو فايبريشن بوزيتيف فايبريشن انستانتلي زسوق عيلين صالدت مالت حجي كمزي موتسي بزح نجر فحيرة وسط رئيسي كنت بزح نجر وانت كم زقودالك حيرة بلا نموت حايل اللي موت حجي أنا كم مش عليك هذا أوهنسي خدو هذا أدمي ميته قال زبل كله مومنت له تعمي برتي عنه وهناتو السو أنا كورونا حي مخلص سابها قالي نو ساخد قبرني نو أنا موت كده لني كلا ساعة زبلني نقرأت نيرون I was shocked كم خبلني حجي أنا أجيب له نو كم أين بها حجي كينو نيسرح حجي ناي فدت حيلون تاي نيرو تي ناتو positive power حيلي سراتي نيرو حجي أنا سجرمني نعي كبس كير خطابعني نعي نسرحي أبتي الزوري سرحي زعلم نجار كون حني غجمر كفتن كتعر constantly كله
أنا نفسي حتى نيرة تماليسة حج كريو خلقس ناي كمبيوتر كإلى أتي عودي ناي ويب سايت ناي جلي يو تحايلو حجي كندي كم زأمسولو سبات كله ألونا كندي كم زأمسولو سبات قل أتي نجر نجزء رسوم ترى يزوعلوه ناي تسفالدت حايلة بقى خمزي مش كم بقى دقو حنة بحر اللو خمزي ناي نتزلوس ناي مكفال بحر اللو حجي كنريو خلنا ولا أبزي لو مكو خندي سبكو ناي زي أبل أبليكيشن مقبار قلنا ملا قلنا مويا اللو كندو يروم قل أبتي سنة أبتي حبرة ساب تنكافي ترى تتعوتهم دعي تتعوتون إلى حسب كله انت سفالدت كم ريفرنس أمضو ما بتحطها خملس قن سوري المشروع سيزون كيه ما تكمزي بخمسة أتيه وتقدر بس قد أمزقل استوعبن عدل أزي مسكن أتلستامان كتنافس كإلى مالت كركبيو نيرني أبكبو جست بأكل كقبصي نيرني حجي فرق قباصات كوين نلو أتليست أفتي نايتي الرئيس أخا أنت قاعدين مخري أخلوكو بزعبو كتلي كلو قالا يا أوز thank you لذي عدلتوهابكو مالت كالي نقرأ يكون أنا عايزي كان بفرق الرعوة لخنا أخم تساتفكو كوين خصم عنيو ناي سيز بزقات أمين زخاء كبرات بيتسبو ندقون صنعتابكم كبل إفتو حدا وان قلنا يفيل سترينج وانا توزع سوات نعي سمعتها قبل نقنيهم ستيل فلت خمو هو قال يوم بيتساب ديو قال يبلوني فهمزي you know it's like لعل بيتساب يو قال بلا حاجي of course سمعتها قبل يقام نبور قل نعي كايت رجح نعي سمعتها كم الأقطات من لما تسألنا ولا بزقات أمس يجي يقلني لين صوابا نعدل مستسفلتت أب تلتشح زنبرا نايجين سؤال أودس كونفرنسينا تلالينا خمين بنتي قد أمن بزقر من عينت نتي كاتو مودبت نايت كونفرنسي نيرو حجي أب تركا نبتو كف نايشاهي ساعتات قل أب تزوريات أولا يمت نيرو ويون you know أفتي intercontinental اندي نيرو حجي بزح خالص هالو نقفا مسوا قلا زبهات اجي افتي نورمال لوبي ونالو تسفالدت قل دارقا بب افتي بفلاي نعرفت اوان جست قطالفتو زوريات اولاي نيرو زي اكو هالي تزي كوينو بقى ابس كله ولا دحري ونجز ام كيدنا تبيتو سبوم كيدنا it's like هجيتي you know عداقا حمس كعب غلو سيتي اسمرا سويت فاكتوري زبل ناي كاريميلا تاش مس ندارناي عبينا خم قلت كم سنة لنا تتعاطنا له يلا شعو أمونغتهم بيتسب مركبة قال نعاي it was like heaven مالتي وهمزي كأسن دابله ينقرني خمزي حاجة أنا هبلعبات كاريميلا ينبرو قال anyway تي حيالتهم سطوناتو أبتقط متاتيو نيرو حجس كمزي نتقط مسي تيزهاو بقى بتعمل بنعايك رد أنا بزيك المنقديو أقول ليش رئيو أنا تقطمي حجي ما عريو زريو زنبرة أبزلو دحنا هبا أماني لثراتي نيرو لقطمي كندوق جيرو تحلقت زنبرة كندوق جيرو قالة شعو حدا خابتهم عندي خوينو فاليو ناقط متات عرخن دايك خيد كم سخئل قالة I don't know نعاي كمزي بزح ترانسفورم وخمس خوون جيرني يفتي دحرت كونفرنس ناس مرة زنبرة حجي كابزيو تيليلا أنا دحريو كخيد كله أتحاحزن خيدو مسب استوديو أتحاحزن خيدو مسب كاميرا شعو just genuinely قطم هابني أبز خمس آتيخ استوديو ببلاني ينبولو دحريو خميز خوون انتايو I had no idea ترايجن just أنببيو بلاني بتمسات ينببو كمزيل كتسألي يبلاني قبرو شعو تحسب انتايو سيدخ قبريل كيد بلاني رجي قطمتات كسيدي خون خيل دي قالا أي فلتني رش عم جرشا سيدي وينجيرو اللي يحد سيدي
በቲ ድሕሪኡ ዝተረዳእኽዎ ነገራት ግን ምሻለካ ብፍላይ ደላይ ፍትሒ ኮይኑ ምስ መፀ ብፍላይ ድሕርቲ ኣብ 2000 ተላሊና ሽዑ 2001 ኩነታት ተለዋዊጡ እቲ ስርዓት እውን ዓብላሊ እዚ ገዛእ እንዳኾነ ምስ መፀ ገለ መለ ተስፋ ልደት ኣንፃሩ እውን ስለዝኾነ ሓንሳብ ተመሊሱ ነይሩ ድሕሪ 2001 ኣብቲ 2003 4 ተመሊሱ ነይሩ ድሕሪ ተራኺብና በቃ ትርክብና ግን በቃ ከምዚ በቃ ንተስፋ ልደት ሂበዮም ማለት ንኣምላኽ ሂበዮ ዝዓይነቱ እዩ ነይሩ ትግጥምታት ንዓይ ኣንብብዮ ብለን በቃ ታኒ ያውፅየ የንብቦ ተመሊሰ ከም ሰምዖ ገብረኒ ገለ ድሓር ኣብ ስደት ምስ ወፃኹ ኣብ ዩቱብ ክሪኦ ገለ ምስ ጀመርኩ ገለ ሽዑ ኦፍ ኮርስ ብዓቢኡ እውን ሓደ እዋን ንኣሜሪካ ንክመፅእ ምስ የል ዩኒቨርሲቲ ተራኺቡ እሱ በዓል ዶክተር ርእሶም ከሳሁን ቸኮል ገለ ዘለዎ ኦፍ ኮርስ ኣይ ፌል ኣብ ፖይትሪ ታእሽሙ ቪዛ ስለዝተኸልከልኩ ጥራይ ዘይከድኩ ብዙሕ ዝኸውፁኒ ፅዒሮም ማለት እዩ ብዓቢኡ ግን እቲ ነቲ ስርሐይ ንዓለም ንኸፋለጥ ዝገበረ ሰብ እዩ ንዓይ ከም በቃ ከምዚ ከም መብረቕ እዩ ነይሩ ናቱ ፍቕሪ ስጋዕ መጨረሻ ከዓ ከምኡ ኢሉ ቀፂሉ ከም ዝበልኩ ከዓ ኣነ ጅስት ተስፋ ልደት ዝዓረፈሉ ኣነ ዝፈለጥኩ ያ ከምዚ ነብሰይ ነጊሩ እንዳክብለካ ጅስት እቲ ተስፋ ልደት ዝዓረፈሉ መዓልትስ ክሳዕ በቃ ከምዚ ኮንሰንትሬት ምግባር ሲኢነስ ዓሚመ ኢለ ኣብ ምክንያት ገለ ደይኮንኩስ I cannot concentrate ገዛ ከይዳ ኣለኒ ገለ ኢለስ ከይደ ገዛ ድሕሪኡ ክሳዕ እቲ መርዶ ድሰምዕ ርብሽቲ እየ ነይረ ድሓር በቃ ምስ ሰማዕኹ ማለት ተደዊልኒ ገለ መይትሎ ገለ ምስ ተባሃልኩ ካብ ምቕርብ ማለት እዩ ከምዚ ለከሱ እዩ በቃ ዕንክል ዘበለኒ ኢለ ማዓስ ዓሪፉ ከምዚ ሰዓት ከምዚ ኦኬ that was it ገለ ኢለ I really felt a big lost that's it እንጂ መልሰ ይኸውን ዕትኸት ተስፋ ገብር ሕራይ ኣኔና ሳባ ምናልባት ቴንኪዩ ሳባ ናይ ባሓቂ ኢሞሽናል ኮንክ የቕረይታ እቲ መደብ ናይ ቤተክርስትያን ሕጂ ኣገዳሲ መድረኽ ምናልባት ደቁ ወይ ድማ ንዑ ዝቐርቦ ሰባት ኣብ መደረ ስለ ዘሎ ፊልሞን ተመሊስና ክንመፅእ ኢና ናባኻ ሕጂ ግን ናብቲ ናይ ቸርች ቤተክርስትያን ክንከይድ ኢና ሕራይ ህዋት ቴንኪዩ ሳባ Due to a critical illness, our dear Tesfalda passed away on January 24th, 2024, leaving behind his children, Sophie, Brooke, Nathaniel, and Alina, his daughters-in-law, Molly and Jelly, his beloved goddaughter, Adelaide, his siblings, many relatives, and friends around the world. Tesfalda knowingly and unknowingly touched the lives of so many people. The memory of his unfiltered love and virtuous deeds shall remain in our hearts forever. May God rest his soul and give strength to the relatives and friends. Thank you. Before we called Tesfalda's children, I don't know how to put this, so I'm just going to say it, okay? I got a call yesterday, midnight, by a woman named Helen. She's here in the United States. She called me because she knew Tess' funeral was today, and someone gave her my number. And I promised her, I said, I will say it, because she said, I just want you to say it. She said, Bimnet and I have been together for the last 12 years. We have 2 kids. We're so blessed that we met through Asmarino chat. She wants to make sure that I say it to the congregation, so I just want to share that with you. And Helen, I did my job. Thank you. All right. Okay. So Dalina, Sophie, Brooke, and Nati, they will come up and they will talk to us. I wanted to make sure that, to let you know that you've did your absolute best, making sure that you were by his bedside, taking turns. He loved his grandchild. He kept talking about her.
You should be very proud. You should be celebrating his life as our father taught us earlier, as everybody says, this is a celebration of life. So we want to make sure that we make it a celebration life. God bless you. Come on up. Good morning, everyone, or good afternoon. Well, I didn't know it went all the way back there. If you guys can do me a favor, I'm gonna do something a little different. This side, you guys mind standing up real quickly? Everyone, this side too. This side, take 2 steps inwards, this side, other side. So I think this is probably the only opportunity I'll get to have people who love my dad as much as us all together. So take a selfie real quick. Sorry, guys. So wipe the tears, get a big smile on it. Like Pastor Thomas said, this is a celebration. This might be the biggest selfie ever, so if you guys are not in it, I'm sorry. All right, everybody take this on 3. 1, 2, 3. Wow. Everyone can sit down. Everyone sit down. Thank you, everyone. So it's crazy to think the day he had passed, I was talking with Delina and Sophie, and it's crazy how, like, to us, just our dad, you know, but to some, he's a brother. He's an uncle, cousin, but, a man of the people, but my favorite role, husband and father, you know. And I think we all can say a lot of things about him, but one thing I really want to put a lot of emphasis on is his love. You know, he was a good teacher when it came to how to love a woman. You know, for anyone, again, who knows my mom and my dad, he loved his honey, you know. And at first, so growing up, not growing up, maybe 9th grade when I first started liking women, you know. I noticed I was a hopeless romantic, and I used to think it was just me. And then I saw Brooke, you know, falling in love and married within a few months, just like my mom and dad, you know. And I realized, okay, we got it from him, you know. Truthfully, I really don't know what to say about him. It's just happy to be his son. You know, it's not every day that people get the opportunity to experience love like we did from him and mom too. You know, but just him more importantly, you know, it was tough for him to raise us by himself. You really didn't know what to expect when we lost her. You know, but looking around, I'm like, damn, oh, you guys raised us, you know. We were not alone. I was really worried about Delina, but I think with the passing of her, it made us all really grow up. And not only was he there for us, but we made sure to be there for him too. You know, and yeah, when I think about him, I used to think about how successful he was money-wise. Growing up in America, a lot of people tend to think that everything is just based on money. But when I really sit here and think about it, what he was most successful in is his family and his love again. I always used to joke around with Sophie saying, like, you know, I'm going to be the most successful out of all of us. We're going to beat dad financially. But that's not how I want to, or that's not how I see his success anymore. He was rich in his love, he was rich in his family, and he was rich in just his selflessness. And I can't think of a time to where somebody needed something from him and he wasn't there to offer himself. You know? Yeah, it's just crazy. I would not expect to be here at this time, but when I was talking with Brooke too, he had mentioned that with mom it was different. You know, she was 48, 49, but with dad, he lived a very, very long life. It seems like nothing to us today, but 65 is pretty old, you know. And don't listen to my brother. You guys are young. When it comes to the human anatomy, you know. But like Pastor Thomas said, you know, it's more so about what you do with your life. And
I really don't know what else he can really do in terms of offering himself to the world, you know. So times like this, I try to not be selfish. You know, we saw Mom on the anniversary on the 28th, and in my head, I apologize for us being kind of selfish. It's not. I always tell Jelly too, I can't imagine my life without her. So for him to be here as long as he did without his wife is very powerful. So, like he said, it's okay to cry a little bit, but this is a celebration. And I don't know if you're listening on the streaming, but one thing he said about Habashas is pretty funny, is that when it's time to send you guys off to America, it's a huge celebration. But when it comes to the passing, going to heaven, we tend to cry and mourn. So I just want to remind you guys that he's in a better place. He lived a phenomenal life, continues to love like he did, and like I said, he's with his honey, you know. So let's not be selfish. Let's be happy that he gets to be with his one and only. That's all. Love you guys. So, well, I've been reflecting on my early life and just how much I didn't want to be like, when everybody said I looked like Dad, I always fought against it. I never saw it until much later. And now half the pictures, I'm like, that's basically me up there. But moving past that, because I was so not unwilling to be like my dad when I was younger, there was many lessons he was trying to give me that I didn't want to listen to. And later on, in reflecting in life, I'm happy that I had all those times that he taught me things when I wasn't listening, because he knew I would remember later. So I just wanted to share like maybe 2 or 3 stories, like very small things that at the time I wasn't paying attention, but now I feel it, and I really appreciate everything he did for me. I do think it's really ironic that my dad made as Merino, and when I was a kid, I thought I was Ethiopian. And then when he corrected me on that, for a while, I used to, my mom thought it was funny, so I used to keep it going that I was Ethiopian, because it was easier to tell people that's what I was, because many people didn't know what Eritrea even was. And then obviously it made him very, very upset. But the one thing he wanted to tell me, and the reason why he wanted to really instill it into me was, the lesson I learned from this, and he talked to me about it, but I'm going to cut it short, was just that don't let the easy path, and the reason why I said like this is that I told everybody I was Ethiopian because nobody knew what Eritrea was. Don't let the easy path, let that be the reason why you hold back who you are, and be proud of who you are. Eritrea, Ethiopia, America, it doesn't matter. Just hold on to who you are and be proud to show that to the world. It doesn't matter. And don't let laziness be the reason why you don't share. When I was like 16, I had a car, I had a Chevron gas card. I told Dad that I was the man of the house. And that Natty was my lieutenant, and Sophie was in charge sometimes. Delina was always the baby, so that never came up. We struggled a lot trying to, like I said, because I felt like I was the man of the house, I didn't want to listen to him. And then the one thing that really, really shone through his support, even when I was angsty and not wanting to pay attention, was when I was ready to join the Navy. I didn't want to tell anybody because I was ready to leave. I wanted to make my own path, and I wanted nothing to hold me back. And he found out on his own, because I didn't tell anybody. But he was the most supportive, even though he didn't want me to go. Because he knew that if you love something, you have to support what they want. And sometimes it's like, that's the best gift you can give somebody, is just unquestioned support, even if it's something you don't agree with. And then, lastly, this definitely hit me really hard the last time I saw Dad. We were able to get Adelaide to go to the window to see him. And then on our final day here, it was just me and Molly in the hospital room. And he couldn't speak, and he was trying to mouth to us.
and I just could not understand what he was trying to say. So we got a pen and paper, and shakingly he wrote on top over and over, and we struggled, but eventually figured out. He just said, call Delina, because he knew Adelaide was with Delina. And it's not really a lesson, but it's something so sweet to know that my treasure is his treasure, you know? And I'm just very happy that he was here for that, and that he showed me that it doesn't matter what's in your way, whether you can talk, whether you can write, you need to fight for your treasure, and he did that. And then, lastly, just to show all the love that he's always given all of us, he always said, he's called all of us my number one at some point in our life. Sophie's was number one daughter first. He'd always say, my son, my number one son. She said that's for me and Nancy. And he obviously said that for Delina too, the last baby. But Delina and Sophie had taken Dad on a walk, and Adelaide was on his shoulders. He was telling her that you're my number one, and Delina heard him. And she questioned him. She said, what did you say? And obviously he confessed what happened. But I just want to say that there is no number one. We're all up here as number one. Maybe Adelaide is 1.0. And not only us up here, but everybody out here. And I hope he made you feel like you were number one at some point, because I know he did for me. And I felt like that was his biggest mission, was just to see you, you know? And that's something that I want to take forward. And that's like the best gift he could have ever given, and I'm very thankful for him. Now I know that he's up in heaven. Grandma and Grandpa have made a house. Teferi and Zufi got the music going. And Mama's at the door waiting for him, so. I have to read off the paper, I can't do it. So hi everyone. For those that don't know me, but I've said my name so many times, I'm Delina, number 4. Number 1. I miss him so much. And I know that with so many faces here and those that are joining online, that you'll miss him too. To say that I'm honored to be his daughter is more and more like an understatement. Because to many, he's a visionary, an innovator, a mentor, a truth teller that can't idly stand by, a humanitarian who moves with boldness and action and truly knows that in order to go far, you must go together. In all walks of his life, Dad thought, believed, and acted from that place of service, of what it truly means to be of service, and he lived and breathed that. But as Nati said, and Brooke alluded to as well, to me, first and foremost, he's my dad. He's our dad. Our dad who enjoys hugs and head scratches, who would want to play Rummy Cube for hours, and I love to play it with him. Who loves Kachafetfet and enjoys stand-up comedy, who apparently liked Rice Krispie cereal with sliced bananas, and whose favorite book of the Bible is the book of James, because he believed the importance of faith demonstrated through action and the importance of perseverance. So he's so practical and yet so poetic. He's an amazing dad. He loved us so much, and he didn't leave any room for us to question the love he had for us. He loved Mommy so much. He set the standard high as far as what it means to be a doting husband, and I see that with my brothers and how they love their wife. Dad loved his family, his friends, his country so much. He taught us to love without restraint, and that love is accompanied by action. He taught us that little things compound
What you don't maintain withers, but with proper care can renew. He taught us that strength is not about bottling things up inside. It takes courage to face what you might be holding in so that you can move forward. He lived life like there's no other option. There's no other option but to be kind. There's no other option but to speak up even if no one else is. There's no other option but to be good to people. There's no other option but to see how we can laugh or smile even when going through the most challenging of times. He showed us that day after day. I would tell him that he's one of God's strongest soldiers. He's not perfect. He never claimed to be, and that is something he taught us too, that you don't need to be perfect to make a difference, and that making a difference can look like being a safe, welcoming space for others. He made sure to do that at home, and he did that beyond. We'll never stop missing him, and I'm more than happy to pay that price since it means that we had the joy of loving him in the first place and knowing him. So to be called his and to call him ours. With that, let's continue to celebrate him because there's no other option but to do that. So I think you'll notice a trend between me and my sister. We write things down. The boys are off the dome. So don't mind me if I stumble as I read these words about Dad. So a couple years ago, BuzzFeed released a hilarious article that featured people sharing their "I'm turning into my parents" moments. The article opens with a reflection about growing up and how as a kid, you watch the adults in your life and question why they do certain things. Then you become an adult yourself and catching yourself one day doing the same. For instance, having a cabinet full of plastic grocery bags, getting really excited about buying a decent vacuum, calling your kids by the wrong name, or falling asleep in the movie theater. And if you've ever gone to a movie with my dad, that's classic him, and is now becoming me. So he absolutely did all of those things. And as I get older, I find myself doing some of the same. The BuzzFeed listicle is filled with many more hilarious and relatable aha moments about how, as we age, we inevitably model our parents' behavior. So when I think of this notion through the lens of my dad and what it would mean to be like him, it's not just about those silly moments I just called out. Because to be like Tesfaldet is an honor. It means being a truth teller even when it's inconvenient. It means approaching life with faith and a cheerful disposition. It means standing steadfast in the face of challenges and adversity. It means embodying qualities of resilience, compassion, and an unyielding work ethic. It means constantly being in service to others and treating the opportunity to do so as a gift. I can only wish as I grow older to emulate him in all of the big and small ways. Dad meant so much to me, to all of us, and words fail to express to what extent. I used to tell him that he was my everything. Aine, hode, libbe, kulu negraka, I would say. I've always known how special my dad is, how selflessly he shows up for others, be it his family, his community, his clients, his colleagues, his country. I see it in the stories shared, and the common thread being his levity, his sacrifice, his dedication, his unassumingness, his charm. The list goes on with more specificity and anecdotes than I have room or time for today. So in closing, I hope that as I continue to find myself in those I'm turning into my parents' moments, not just in the amusing habits, but more importantly in the profound values, and principles that define my father's life. May his spirit guide us, and may we carry forward his legacy with the same grace and love that he bestowed upon us. Cheers to growing older, wiser, and a little bit more like Tesfaldet every day. So I know
Many people want to say something about Tesfaldet. We could be here 5 days. We will not end. That's why we limited it only to his children. And didn't they do an outstanding job celebrating their dad's life? That's the way it's supposed to be. And guess what? We are on time. That's very important, right? So on Thursday, we had a big evening together. So majority of them said, let's repeat the songs that we sang on Thursday. So كوف حفلنا كلنا إذا مزمور مفانوي زمرانينا مو بحر مودعة ملأخت جرنا كنودينا. سلازي تن مزمورنا كلاتكم مسايكونكم كزمريكم أو أملاخنا مدحانينا أم منجست السماء تقبل لحونا. أو أملاخنا مدحانينا كلنا. أو أملاخنا مدحانينا عمانجست السماء عمانجست السماء عمانجست السماء تقبل حونا عمانجست السماء عمانجست السماء عمانجست السماء تقبل فقرك كلنا أو أملاخنا مدحانينا أو أملاخنا مدحانينا عمانجست السماء عمانجست السماء عمانجست السماء تقبل فقرك عمانجست السماء عمانجست السماء عمانجست السماء تقبل فقرك أو أملاخنا أو أملاخنا عمانجست السماء عمانجست السماء عمانجست السماء تقبل فقرك عمانجست السماء عمانجست السماء عمانجست السماء تقبل فقرك. حراي إذا مزمور كلها نحن زمرة زلنا أيو بخمس غاينا حوانا خنفانو زلنا مو حتصير مزمور كلها نفلت أصل زغنة عويلنا بلساننا نجزي أبهر نخبره أي تحتاجنا أي تحتاجنا أي تمننا أي تحتاجنا أي تحتاجنا أي تمننا ناي سلام أملاك يغرب لنا 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 أي تحتاجنا أي تحتاجنا أي تمننا أي تحتاجنا أي تحتاجنا أي تمننا ناي سلام أملاك يغرب لنا 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 زابير قريب لنا أملاك ناي مودعة مزمورنا أملاك زدلينا زلون تايب سلامي زدلينا
ስለዚ ሰላም ስለ ሰላም ከዓ መድሓኒና ሰላም ካሃበና ክንብል ኢና ሰላመይ ሓድገልኩም ኣለኹ ሰላመይ ካህበኩም ኣለኹ ተዓለም ትበኩም ሰላም ከምቲ ኣነ ዝበኩም ሰላም ኣይኮነን እዩ ዝብለና እሞ መድሓኒና ሰላም ካሃበና ክንብል ኢና መድሓኒና ሰላም ካሃበና መድሓኒና ሰላም ካሃበና ሰላም ካሃበና ሰላም ካሃበና ሰላም ካሃበና ሰላም ካሃበና መድሓኒና ሰላም ካሃበና ሰላም ካሃበና ሰላም ካሃበና ሰላም ካሃበና መድሓኒና መድሓኒና ሰላም ካሃበና መድሓኒና ሰላም ካሃበና ሰላም ካሃበና ሰላም ካሃበና ሰላም ካሃበና ሰላም ካሃበና መድሓኒና ሰላም ካሃበና ሰላም ካሃበና ሰላም ካሃበና ሰላም ካሃበና መድሓኒና ወአምላኽ ምርሓና ኣይትፈለየና ኣብ ቅድሚ ታቦትካስ ንሰግድ ኣሎና ከም ምሕረትካ እምበር ኣይኹን ከም በደልና ኣይኹን ከም በደልና ወአምላኽ ምርሓና ኣይትፈለየና ኣብ ቅድሚ ታቦትካስ ንሰግድ ኣሎና ከም ምሕረትካ እምበር ኣይኹን ከም በደልና ኣይኹን ከም በደልና ወአምላኽ ምርሓና ኣይትፈለየና ኣብ ቅድሚ ታቦትካስ ንሰግድ ኣሎና ከም ምሕረትካ እምበር ኣይኹን በደልና ኣይኹን ከም በደልና ከም ምሕረትካ እምበር ኣይኹን ከም በደልና ኣይኹን ከም በደልና ከም ምሕረትካ እምበር ኣይኹን ከም በደልና ኣይኹን ከም በደልና Okay, so we are ending. I have few messages, just have a sit. And once I say this message, we will be exiting. So let me start. And I think I can just say it in English for the time. We don't have to repeat it in Tigrinya because I know everybody can understand English. So I'll go move quickly with every message. Thank you so much for taking the time to be here, to give comfort and encouragement to the family and friends who are grieving the loss of our beloved father and brother Tasfalet Alam Maharana. Your thoughts, your prayers, your phone calls, your emails are greatly appreciated. We're blessed to have support from our community during this difficult time. Although this is a very sad time for all of us, we found comfort in knowing how much support we have from our community, from everyone. So the family would just want to say thank you to everyone. Second, we will be heading now to the grave site, First Lawn in Cypress, 4471 Lincoln Avenue, Cypress, California, 90630. 4471 Lincoln Avenue, Cypress, California, 90630. And then the repast is going to be at the Joshua Medical Center right after the burial that is located at 7872 Walker Street, La Palma, California, 90623. The address is on the back of the obituary.
So if you want to put it in your GPS, you have it on the back of your obituary, you will not have any problem finding it. And it's not that far from here. It's only about maybe 3-4 miles. So you should fairly quickly be able to get there. I want to inform those of you who came from out of town who might not have transportation. The servants here who are assisting us today are willing to give you a ride, so please don't be stranded or try to take an Uber or Lyft or anything. There will be people who will be assisting you. Just ask one of the ushers, will be able to support you on that, okay? Thank you. And then we are going to be, as we leave, we want to make sure everybody stays for 5 minutes. We have a lot of people, so as we exit, we want to be going safely. So the way it's going to go is, first, obviously the car with the casket will go. I would like, if possible, for us, for the members of the clergy to have a car, we can follow. And then the buses for the family can follow. And then everyone else can come. Let's please be mindful. As soon as everything has ended, I want to make sure that first the casket, the car leaves, and then the priests, we can be in one car. We can leave our car here, we can come back and get it later. And then the family bus can follow, and then everyone else. Because sometimes we all are trying to leave, it's not good. So please be mindful of that. Finally, I want to thank our church, St. George, today for hosting us. Father Mauritius and our brother Ataf is here, all of them. The Alexandria Church, our Coptic church, we're one in Christ. All churches are our church. Whether we go to Long Beach, Good Shepherd, whether we go to Saint Mina, San Bernardino, whether we come here, St. George, Bellflower, we appreciate that this church is our sanctuary. Whether we are baptizing a child or having a funeral, we're so gracious for them. We're so happy for them. I cannot find words for them. They come from the mentality of, we are leaving this building behind. People are more important than the building. So they open their building, but more than the building, they open their heart. And I hope we can learn from them. Thank you. Whatever you can donate for the church, there is a box you can leave there as far as Sunday offering as we're leaving. So just like the Bible say, ትትገብሮ ሁሉ ብሕቡእ ግበሮሞ እግዚአብሔር አምላክኻ ብግህዶ ካሕሰካ እዩ ስለ ዝኾነ ሕልናኹም ዝኣዘዘኩም whatever your heart desire, you can put it in the box for them for the donation. With that, I'm going to give it to our Father and we can, I guess, leave. Thank you. God bless you. It was quite a touching day today, and let's pray and we're going to leave. Thank you. God bless you. The pallbearers can come to the front. There you go. ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር አለ እግዝእትነ ማርያም ሞገሶ መስቀሉ ሀት ረድኤቱ ለእግዚእነ ወአምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይርሐቅምነ ወእምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ
مهارنا كريستوس مهارنا كريستوس مهارنا كريستوس مهارنا كريستوس حرامو كبرت عزتنا تمريسناكم علينا كم زي حجي أبغى الشيخ بلوت صنحو ناي تسفالدت هو تاريخي معطاتون انت وسركاون زودا يكون مارتي تزارب كان زارب ولا لا تقن الناس كل زغورو زبركوتو قليل يكون نمو ناب فيلمون كنمصمو فيلي مس تسفالدت هابيكم ترخبكم تي مجمرتا سرخكم ليلاهم تايو نتلفزيون ساتلايت إرسات كأنتاي بركيتو كله نزارب صحنا من سامه نزارب صحنا من زاكون كلنا تيز جبرو تسفالت كنورنا صحمو ساتلايت تلفزيون إرسات كا حنتي كابتناتو زنبر حلمتات مالت حلمتات تلفزيون جبري زيادة قال سنيرو زاكون زاك سامي مثلني سامي خبر صنحو معار تلفزيون معار جزء شيتوس ساتلايت تلفزيون نخجبر سي قال سنيرمو تي ليست نبرخا بجهاد كل ساتلايت يا غني لي داني نزي بلوت بروجرام سلاز جبركم كلاتكم بتعمي نمسجن بحكي لكم عيد فينا هنكاثات لصنحناتي جبرت من بيت كريستيان تملقتي بيادا كنتي ابو اشغل لو صنعسي كني عمل تنبر زي كونس انت بركيت نافذبي نبدأ سبكا نمقرب كان هاجر كا نحبرت سبكا بخميس يسألوا إيتي وأنا نجرد كم زبسيل تريد لها قطعمي أنا حجي بروحق سلطاني رن تسفلت أبونا أنا أيو عبي مالك طبعا نحناتي أبز كمان أنا متأخذ زارب بزعبوسي أي بقعني to be honest جن بناي تاريخ قطعمي مسوا عزاكي مسوا علي إلينو بزح تنا إيريسات وبزح سرح سلنورنا بقابتي تلفزيون متكال كنا منتاي برتع مخان كل سب فلت يو نتعارك أكثر نبرنا بحسابنا تور غيرنا جنزب كنا خعبت أبن قويل وزنبرنا جزء يذكرني ذاك تذكرها كاب لاس فيغاس زويرنا إن لوس أنجلس كنا مالتي حجي كنا هافي لوس أنجلس كان بزح كوميونيتي أي نبرن قال السو أنت سفلت وأنت تسألي وصل زنبره نبتي أخي وأحمد سايكالن كما تسلدك على مالس بزعون على لنا في مجال بزح علينا خب في اللي ذكر سني إلينونسي أبتناتهم مسرات نايتي ميديا زجورو ترى عندنا جورونس بتعمي أنا إن شاء الله أنتي أزمارينو قالت فلطني خان تسفلت جن زيادة قريبة نخفلت أو حجزني حق ذا روح حساب فحترتك تقول الله خمان سي مبزحت يوتي انكفاتها تبزح كمان سي وأنت قد شكا خمزي خاصة حجهم بعد تسفلت عينة سبات كلمة نفسهم نتي ميشن وينت علامات هذا كلمة ذاتو خمزة أخي جزء شيء تخجبر حسب عينة سبي تسفلت زخون سبع ميديا أنا إيرترا كاب زخون عينة ميديا زنين أسي عواي إندحر تسفلت أي جبر اللين ويزي يتولن تولي أي تركبينها بتاعنا السمع تراي كمان مالتي كموس لتقبنياتات كم زساوي حفتنا خطولة أنا تجت أمتي زيمتي كم على أبرار عثمان كي تعرف حجتها زجرمت بالدرفي مش حلو تي تتحسسوس ولا يتفلت أنت تسفلت تفلت سايقل سكاني تي حلمتها بسرحي إذا مسكر كم تبزح سب ماتيو أنا خمسة جيرة بحالا يكون ترايسو يجبر كل نجار بسرحي يزارب تسب يفلطه كم زحجي حما قاطع مخوين مبر مسموده ولا بهوته كله تسفلت دي بالسب ساينا برن سو مسكركو أنا زراعه نتي بقالات سمعنا وركي بتجواري مهناتو نجزو خيرنا شعو زويرنا أفتي يعني زورني خيرنا أفتي جزو مسرخلنا يو I think حكمنا يتعني مثلني قرب بحكمنا جيري متينا قرب دقف النابلة يتخيلني رجلا بقى رخيبنا يو جلا جزوتينا قالوا قات أميزا حنجز زارو سنة صوفي ساون صبغيرا تقبلاتنا بجزو مورالي بنا بزح بتهذا لا تعرف السندابلة بزح سقعني مودة أتا ندا تتعرف الله ولا سي بقى مورال كمان يفتن نيرو
እቲ ናይ ቅድም ዝነበረ ሰርቨራቱ ዝነበሩ ኣርካይቭ ገለ ሓደ ንዓይ ከም ሰብ ብፍላይ ኣብቲ ዓውዲ ቴክኖሎጂ ካ ስለ ዝነጥፋና ኢንሻአላህ እቲ ዝገብሮ ነበረ ገለና ዓመታት በይኑ ገለ ብጣዕሚ ካብቶም ኣነስተይ ዋላ ሓንቲ ገበርና ንሕናሲ በቃ ዋላ ሓንቲ ገበርና ናይ ነብስኻስ ብጣዕሚ ትንዓቃ ማለት እዩ ካብኡ በቃ ከምኡ ኢልና ኣብ ደገ ከም ዝትሪኦ ዝስእሊ ተሳኢልና ኣብ መወዳእታ ዘይርስዓ ሓንቲ ከምዚ ፖስታ ክውል ኣቢሉ ንዘካርያስ ይዝቦ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ኣብ በቐሽ ክብሎ ፀንሐቲ ብሕቡእ ትገብሮ እሞ ብኣካል እንታይ እዮም ዝብሉ ነበሩ ብግህዶ ከዓ ኣምላኽ ከርእየካ እዩ ዝበልዎ ተስፋለት ከም ዝመፅኡ ኣነ ክስቶ ክንዲዚ ሂበ ገለ ይኮነን ማለት ሽዑብታ ዝገበራስ በቃ ዋላ ንሕና ክንሪኣስ ከምዚ ናይ በይኑ መሴጅ ዓይነት እዚኣ ገለ ኢሉ ህብ ኣቢሉ ሽዑብ ቅድሚኡ ክንከፍታ ገለ ይከኣልናን ማለት ንዘካርያስ ድዩ ናይ ፕራይቬት መሴጅ ዝሰደሉ ዘሎ ዋላ እንታይ ሲ ኣይ ክስታይ ብላን ሽዑ ዘካርያስ እቲ ምስ ተበገስና ኣጋጣሚ ሓፂር ግዜ ነይርና ምስቲ ናይ ባጀት ሕፅረት ዝነበረና ሲ በቃ ብጉያ ይገሊቡ ኣየር እንተቆጢብና ካ ሴፍ ክንገብር መኪና ገለ ነይሩ ትጉዕዞ ካብኡ ሽዑ ኣውፃ ኣቢሉ ተና ድሓር ዘካርያስ ክፍታ ኣቢሉ ርእይዋ ኣይ ቲንክ ጫጫፍ ኢሉ ትረአ ዘላ ይመስለኒ ክፍት ኣቢልዋ $500 ኮይና ፀኒሓ ማለት እዩ $500 መልእኽቲ ገለ ነይሩ መስለኒ በኣታ ተስፋለት ከምዚ ገይሩ እንዲላ 500 ይብና ገለ ሕጂስ ካብቲ እቲ ገንዘብ ሲ ካብ ምን መፅእ ኣሎ ከመይ ዓይነት መፅእ ኣሎ ገለ ምስ ረኣኻዮ ኣይሰርሕን እዩ ዘሎ ብጥዕና ተሰኒፉ እዩ ዘሎ ክዛረበና ከማነሲ ሽገር እዩ ነይሩ ሽዑ ነው ምሻለካ እቲ ፍሽኽቱን እቲ ተስፉን ገለ መለሲ ብጣዕሚ ንዓይ ካብተን ከም ሰብ ዝተንከፋኒ ሞመንት ነይረ ከምኡ ኢልና ሕጂ እቲ ተናቱ 500,000 ኮይነን ኣብ ህዝብና ዝገብሮ ፅልዋስ መቐፀልታ ክኾና ኢና ንፍትን ንፅዕር ከምቲ ሱ ደልዮ ክንከውን ኣምላኽ ይሓግዘና ይኽብል ዝኽእል ናይ ባሓቂ እቲ ኩልሻዕ ናይ ሓረግ እንዲ ጉዕዞ እንዲ እቲ ናይ ሓረግ ጉዕዞ ማለት ከዓ ተስፋ እዩ ንኣብነት ንሱ ከምቲ ሽሙ ተስፋ ኮይኑ ኣዝማሪኖ ኢሉ ጀሚሩ ድሕሪኡ ነዘን ቻነላት ከም ዝበዓል የእሊኖ መስትያት ቤትና ተሪኹም እተን ፋውንዴሽናል ተን ናይ ባሓቂ ክስታይሲ እሱ ኢሉ ዘሕለፈለን ንሕና ካ መቐፀልታ ኢና ንኸውን ዘለና ሞ ከምቲ ናቱ ተዘይከኣልና ዋላስ ክንድረብዑ ክንዲ ሓደ ዕስሪት ናቱ ዓቕሚ ሂብናስ ኢንሻአላህ ነቲ መፅእ ወለዶ ዝሰጋገር ክኾነሉ ንሕና እውን ኢንስፓየር ክንከውን ወይ በቲ ናቱ ክስታይሲ ክንፅሎ ካልኦት ሰባት ክንፅሉ ኣምላኽ ይሓግዘና ብዙሕ ካልእ ዝበሃል የለን ቴንኪዩ ስለቲ ዝገበርክዎ ምናልባት ብመገዲ ኤሪሳት እውን ኣብቲ ናይ ዋዕላ ይመስለኒ ኣነ እኳ ተሳተፍኩ ነይረ ሽዑ ግን ተባዕት ጋዜጠኛ ተባሂሉ ወይ ኣይ ቲንክ ከምኡ ዓይነት ሽልማት ንተስፋለት ይንእሶ እዩ ኣትሊስት ግን በቲ ዓቕሚ ናይ ኤሪሳት እውን ከምኡ ከም ተገብረ ምናልባት ዳኒ ነርካ ተኾንካ ትፈልጦ ትኸውን ከምኡ ከም ተዋሃበ ፈሊጠይ ይሐጉሰኒ ካልእ ዋላ ሕጂ ኣይሃሉ ኣብዘን ዕድሚኡ ሲ 60-70 ዓመት ተቐሚጡስ በቃ ናይ 300 ዓመት ተቐሚጦም ደቂ ሰባት ክገብሮ ዘይክእሉ ገይሩ እዩ ተስፋለት ስለዚ ተስፋለት ብስርሑ ኣይክመውትን እዩ ብዙሓት ፀልዩ ብሕጂ እውን ክፀሉ እዩ ኩላህና ከዓኒ ነቲ ናቱ ክስታይ የተሓለልና ክንቅፅልሲ ሓላፍነት ዘሰክመና እዩ እሞ ኣትሊስት ምስጋናይ ንኩሎም ስድርኡ ነቶም መቕርቡ ምፅናዕ ከዓ ማለት እዩ ይምነ ቴንኪዩ ይቐኒለይ ስለዝሃብኩም ንዕድል ሃራይ ፊሊ ይቐኒለይ ፊሊ ዛኪ ከምኡውን ክልቲኹም ኣብ ዝነበርኩምሉ እዋን ሓሚሙ ተወፂዑ ከሎ ሰብሲ ኣብዚ እዋን ዝንርኢና ነዘን ሚድያታት ዘለዋ ንኸተባብዕ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኤርሳት ንኸተባብዕ በቲ ዝግበር ጎስጓሳሲ ከለዎ ክማን ገሊኡ ሰብሲ ኣይህብን እዩ ማለት ጥዕና ከለዎ ኩሉ ነገር ኣብቲ ቃልሲ ዓብይ ማለት እቲ ዝገብሮ ንእሽ ያበርክቶ ዓብ ከም ዝኾነ እንዳፈለጠ እውን ኣይገብር እሱ ግን ሓሚሙ ተወፂዑ ከሎሲ ንዛኪ 500 ክቦ ከሎሲ ኣይደኖ እንደ ከምዚ ዓይነት ሰብ ማለት ኣሎ ድዩ ኢኻ ትብል እሞ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ ኣነ ትገርምን ነገር ኣላ ንዓይ እውን ትሐጉሰኒ ኣብዚ እዋን ዝኽሪኦ ከሎ ሰብሲ ብሂወት ከሎ ክተመስግኖ ኣለካ ዓንተ ወይ ምዛኪ ምሳሙን ከምኡ ንበሃል ነይርና ሰብሲ ብሂወት ከሎ ክተመስግኖ ብዛዕባ ክትዛረብ ዝበለፀ ምስ ሞተ ማለት ሲ ክንድት ብሂወት ዘሎ ኣይከውን እሞ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኤርሳት ከዓ ኣብ ሲምፖዚየም ኣብ ዝነበረሉ ኣብ ሎስ አንጀለስ ኣብ ዝተገብረ ዝሓለፈ ዓመት ማለት እዩ ንብሉፅ ጋዜጠኛ ንብሉፃት ተቃለስቲ ዝወሃብ ሽልማት እሱ ሽልማት ተዋሂቡ ነይሩ ሞ ንእሽተይ ቪድዮ ምኽሪአኩም ድሕሪኡ መደባትና ክንቅፅል ኢና ካብዛ ቀፂለ ንሽልማት ተባዕ ጋዜጠኛ ሚልክያስ ማለት ኣብ
ዝወሃብ ሽልማት ይህልዋና ንመበል ሳልሳይ ዓመቱ ዝካየድ ዘሎ ናይ ተባዕ ጋዜጠኛ ሽልማት ኣፍልጦ ሚልክያስ ምሕረት ኣብ ንገዲም ድራይ ፍትሒ ተኣላሳይ ጋዜጠኛ ከምኡውን ምኩር ሞያተኛ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ዝኾነ ተስፋ ልደት መሓረና ክወሃብ እዩ መማይት ኮሚቴ ድሕሪ ዘጻሕፈቶ ስራሕ ተኣላሳይ ተስፋ ልደት ኣብ ምንዳይ ፍትሒ ሓቅን ከይሰልከ ብትብዓት ዝተጓዓዞ ነውሓትን ኣብቲ ጉዕዞ ንዘዋህለሎ ዝጭበጥ ውፅኢት ብምግምጋምያ ነቲ ክብሪ ከም ዝበቃዕ ደምዲማ ኣብ ዓውዲ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ናይ ልዕሊ 30 ዓመታት ተመክሮ ዘብሰለ ተኣላሳይ ተስፋ ልደት ኣብ ኮምፒተራዊ ኣጠቓቕማ ቋንቋ ትግርኛ ልዑል ተራ ዝተፃወተ ሓደ ካብቶም ቋንቋ ትግርኛ ምስ ቴክኖሎጂ ኢንተርነት ተሓናፊፁ ንተዛረብቱን ኣንበብቱን ናይ ምብሃል መድረኽ ክወሓስ ብዘይ ዕረፍቲ ዝፀዓረ እዩ ብመንገድታ ካብ ዝመስርታ ልዕሊ 25 ዓመታት ኣቁፂራ ዘላ መርበብ ሓበሬታ ኣዝማሪ ነቢሉ ተስፋ ልደት ህዝቢ ቀፃሊ ክነቅሕ ኣብ ኤርትራ ሰሪቱ ዘሎ ኩሉ ዓይነታዊ ፀገማት እናቃልዐ ድማ መንፈስ ምንዳይ ፍትሒ ዲሞክራሲ ከነሃህር ክኢል እዩ ቅድሚ 20 ዓመታት ከምዚ ሕጂ ማሕበራዊ መራኸቢታት ወፂፁ ከይተባዝሕን ኣብ ስደት ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ብንኡስ መጠን ኢንተርነት ናይ ምርካብ ዕድል ዝነበሩ ኤርትራዊ ነታ ዝተፈለየ ናይ ድምፅን ስእልን ፅሕፈትን ትሕዝቶታት እተካትት ዝነበረት መርበብ ሓበሬታ ኣዝማሪኖም ከም መሪሕ መወከስታት ይጥቀመላ ምንባር ኣይርስዓን ብዘይካዚ ተስፋ ልደት ቋንቋ ትግርኛ ናብ ዲጂታላዊ ዓለም ዘቃርቡ ሶፍትዌራት ብውርፁት ከይተሰልከየ ሰሪሑን ይሰርሕ ኣሎን ናይ ምብርባር ኤርትራዊ መንፈስ ፍትሕን እቲ መንፈስ ድማ ደቡብ ዘፍለጠ ደንበ ክፀርን ዝተፃወቶ ብዙሕ ዘይስተባሃለሉ ልዑል ተራ ብምግምጋም እምበር መማይት ሽማግለ ንተኣላሳይ ተስፋ ልደት መሓርና ንሽልማት ተባዕ ጋዜጠኛ ሚልክያስ ምሕረት ኣብ ትበቅዕ ወሲናላ ተኣላሳይ ተስፋ ልደት መሓርና ኣብቲ እዋንቲ ነቲ ሽልማት መፅኢ ብኣካል ክወስዶ ይከኣል ምክንያቱ ናይ ኩነታት ጥዕኑ ኣብቲ እዋንቲ ስነ ጥበባዊ ኣማኒኤል ኣድሓኖም ተቐቢሉ ማለት እዩ ስለዚ ብሂወት ከሎ ከማን ሳተላይት ቴሌቪዥን ኤርሳት ንዑ ይግባእ ማለት እዩ ንዑ ዝበቅዕ ኮይትብና ግን ንዑ ግን ብሂወት ከሎ ግን ኣፍልጦ ምሃብ ንዓይ እውን ሕጂ ክሓስቦ ከለኹ ኩርዓትን ሓበን ይስማዓኒ ዛኪ ሞ ናብኻ ክምለሴ ፊልሞን ሓጎስ ስለ ግዜኻ ኣዝና ነመስግን ንቐኒየልና ቴንክ ዩ ፊልሞን ሬሳ ተስፋ ልደት ዓለም መሓረና ካብ ቤተክርስትያን ቅዱስ ገብርኤል ሎስ አንጀለስ ርኢናዮ ጸሎት ፍትሓት ተገይሩሉ ወፂኡ ኣሎ ናብ መጨረሻ ዘዕርፈሉ ሓመድ በዝለብሰሉ ናብ ቦታ መቃብር ከዓ ይኸይድ ኣሎ ምናልባት ፀኒሕና ካብቲ ቦታ ናይ ቀጥታዊ ቪድዮ ክለኣኸልና ንፅበ ኣለና ክሳብ ሽዑ ግን ምናልባት ኣዴና ኣበባ ተስፋ ገርጌስ ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እውን ምስ azmarino.com ምስ ተስፋ ልደት ናይ ስራሕ ጥራሕ ዘይኮነ ምሕዝነትን ዕርክነትን እውን ስለ ዝነበሮም ምስ ጋዜጠኛ ሳሙኤል ገብረ ሂወት ዕሊለን ነይረን ስለዚ ንዕኡ ምናልባት ናብ ህዝቢ ክነቕርቦሞ ሓርና ብዝቕፅል መደባትና ክንሰግር ኢና ፈትወካን ዘኽብረካን ንኡስ ሓወይ ወደይ መሳርሕተይ ተስፋ ልደት እንታይ ሰምዕ ዘለኹ ኣብ ሆስፒታል ከለኻ ካብ ዘይንዘራረብ ሓያል ኮይኑ ንሶፊ ደጋጊመ ደው ኢለላ ዳሃይ ምሳኣንኩ ዘይደለኽዎ ከይሰምዕ ከብደይ ሓቂፈ እንታይ ትፈርሒ ሓሚሙ ካን ተዋሊኡ ዝሓወየዶ ኣይትፈልጥን ኢኺ ኢለ ግን ንርእሰይ ገኒሐያ ንድሕሪ ተመሊሰ ድማ ኣወፃፅኣኻ ካብ ዓዲ ከመይ ከም ዝነበረ ክትነግረኒ ዘኪረ ካብ ዓዲ ንኣሜሪካ ምስ ብፅኦትካ ክትመሃሩ ብሜዳ ኣቢልኩም ክትሓልፉ ወሲንኩም እንተኾነ ኩሉ ምስ ረኣኹም ክትጋደሉ መሪፅኩም ተጋደልቲ ግን ኣንታ ንስኻትኩምሲ ክድኣ ተመሃሩ እዚ ዓዲ ብዘይ ምሁራት ፅባሕ እንታይ ትኾን ኢሎምኹም ትምህርትኻ ወዲእኻ
ገንዘብ ብዝያዳ ተኻዕብተሉ ብዙሕ ዕድል ነይሩኳ ኮይኑ ግን ኣብ ዓድን ወፃእን ዘሎ ህዝብና ከተገልግል ቆሪፅካ ስማጥዖም ኣዝማሪኖ ድማ በኽሪ ኮይና ብዓይነቱ መደባት አንቀጻት ብመገዲ ቃል መጠየቅ እውን ዕውት ኮይና ተዓዊትካ ንስኻን ኣነን ሓቢርና ካብ ንሰርሕ ሓያል ዓመታት ኮይኑ ሓደ ነገር ድማ ብዛዕባኻ ዘድንቆ ንኩሉ ክነግሮ ዝደልሎ ኣነ ካባይ ዝነፍዑ እንተዘይ መልሚለ እንተዘይ ምሂረ ተዓዊተ ክብል ኣይክእልኒ ትብለኒ ነርካ ደጋጊምካ ከመይ ዝኣመሰለ ቅኑዕን ምዕቡልን ሰብን እግዚኣብሔርን ዝፈቱ ኣተሓሳስባን ኣሰራርሓን እዩ ብሓቂ ተዓዊትካ እዚክር ድማ ኣቦኻን ኣቦይን ይዕረኩም ምዃኖም መጠን ብዛዕባኦም ከንዕልል ሓደ ግዜ ኣብ ኣሜሪካ ክበፅሖም መፅኦም ኣብ ስልኪ ኣቦኺ ጥዕኑ ፅቡቅ ኣሎ ሚት ክመልኡ ኢሎምንስ ኣነ ድማ ተቐብላ ቢለ ወርሒ ሓልፋዩ ምስ በልኮም ድሓን ሚእቲ ይከሎ ኢሎምኒ ኢለካስ ስሕቕና ክሳዕ ዝኣኽለና ኣብ ዓበይቲ በዓላት ድማ ይድውለሎም ነይረ ይሕጎሱ ድማ ናይ ክብርቲ ወላዲትካ ልግስን ሕያውነትን ክትነግረኒ ከለኻ ይገርመኒ ምስ ናይ ኣደይ ኣዝዩ ተመሳሰሊ ነይሩ ነፍሲሄር በዓልቲ ቤትካ ኣደ ደቅኻ ወይዘሮ ራሄል ድማ መብዛሕትኡ ቤት ጠቀስ ነገራት ባዕሊ ዓሚማ ግዜኻ ኣብ ኣገልግሎት ህዝብኻ ክትውዕሉ ብምሉእ ልባ ደጊፋትካ ስለዚ ኣነስ ንስኻን በዓልቲ እንደኻን ደቅኹምን ኢኹም ኣገልግልኩም ተወፊኹም ዝብል ተስፋ ልደት ንኡስ ሓወይ ወደይ መሳርሕተይ ሞት እግዚኣብሔር ንወዲ ሰብ ዝሃቦ መርድ ፅዋ እዩ ኮይኑ ግን ከምዚ ንስኻ ምስ ሓዳርካ ዝገበርካዮ ሞት ኣይበሃልን እዩ ዛንታኻ ድማ ኣብ ታሪክ ኤርትራ ብመዓልቱ ዘይርሳዕ እዩ እሞ ኣብዚኣ ክፋንወካ እግዚኣብሔር ኣብ መንግስቱ ይቀበልካ ድሓንኩን ብሰላም ዕረፍ ክሳብ ዝስዕበካ ያ ዛኪ ብጣዕሚ ሳሚ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ሕጂ እውን ክግለፅ ከሎ ብመቕረቡ እውን ኣዝዩ ይስማዓካ እሞ እስከ ናብ ክልቲኹም እዛ ሕቶ እዚኣ ምኸቕረባ እየ ድሕሪኡ ዝኾነ እቲ ዘሎት ናይ ስነ ስርዓት ቀብሪ ቪድዮ ተመፂና እውን ናብኡ ክንምለስ ኢና ማለት እዩ ሳምስ ከባኻ ክጅምር እየ ወዲ ሃብታማት እዩ ወዲ ርኹባት እዩ ወልሓንቲ ዝሰኣነ ነገር የብሉን ኣብ ኣሜሪካ ዝሰኣነ የብሉ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እውን ወልሓንቲ ዝሰኣነ የብሉ ወዲ ኣለም ሓረና ካብቶም ብናቶም ባሽኮቲ ከይበልዕ ዝዓበየ ሰብ የለን ዛኪ መዓት በልዒኻ ትኾን እያ ባሽኮቲ ሕጂ ክዝክሮ ከለካ ሕጂ ብጣዕሚ ዝሕዝን ስለዚ ንሪኦም ኢና ብዙሓት ደገፍቲ ስርዓት እዚ ኣብ ዓዲ ገዛ ኣለኒ ንብረት ኣለኒ ኢሎም ምስ ስርዓት ክደናገፁ ናብ ዓዲ ንኽኣትዉ ብዙሕ ነገር ዝገብርሉ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝሕዝን ማለት እዩ ተስፋ ልደት ግን ንዚ ኩሉ ሃብቲ ናይ ኣቦ ኣብ ኣስመራ እውን ክንደይ ዝረኣየ ሰብ እዩ ነዚ ኩሉ ረሓርሒቡ ኣብ ቃልሲ ጥራይ ከድህብ ንህዝቡ ከነቅሕ ንህዝቡ እውን ካብቲ ናይ ዓዊርናያ ዝነበርና ካብቲ ፀሚምናያ ዝነበርና ካብኡ ንክውፃና ዝገበሮ ቃልሲ መወዳእታ ይብል እሞ ካብዚ እንታይ ክመሃር ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ ትብል ቴንክ ዩ ዳኒ ወዲ ርኹባት ወዲ ሃብታማት ክንሱ ሲ ምናልባት ሃብተይ ንብረተይ ገንዘበይ መሬተይ ዘይበለ ኣቐዲሙ ምእንቲ ናይ ህዝቢ ፍትሒ ናይ ህዝቢ ናፅነት ናይ ህዝቢ ራህዋ ተወፊዩ ካብኡ እንታይ ንምሃር ኢኻ ትብል ዘለኻ ሓቂ እዩ ከምዚ ዓይነት ተግባር ናይ ሕልና ሕቶን ድዩ ሕልና ከዓ ብመንም ኣይግዛእን እዩ ማለት ደቂ ሰባት ብሕልንኦም ንፈርዶም ልዕሊ ኩሉ ልዕሊ ገንዘብ ልዕሊ ንብረት ልዕሊ ሃብቲ ልዕሊ ስልጣን ልዕሊ ሽመት ፀብለል ስለ ዝብል እዩ በዚ ኢና ከዓ ሓደ ግዜ ንሰባት እቲ ዘይንቕበሎ ዘይንቡር ነገር ክገብሩ ከለዉ እምበር ድሕልና ኣለዎ ሰብ ንብሎ ማለት እዩ ዋላ ደረጅኡ ብዝፈላለየ
ሕጂ ከምዚ ዓይነት ሕልና ዘለዎም ኤርትራውያን ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ምክንያቱ ከመይ ኢልና ኢና ከምኡ ንብል ዝሓለፈ ሓርነታዊ ቃልሲ እንተሪእናዮ ብዙሓት ደቂ ርኩባት ደቂ ሃብታማት ኤርትራውያን ሃብቶም ንብረቶም ገንዘቦም ጠንጢኖም ናብ ቃልሲ ሓርነት ተሰሊፎም ሂወቶም በጃ ክውፍዩ ዝወፈሩ ብዙሓት እዮም ኣብ ውሽጢ ሃገር ካብ ዓዲ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብቲ ርኩብ ዓለም ብልፁግ ዓለም ንብሎ ካብ ኣሜሪካ ካብ ኤውሮጳ ካብ ራሻ ከይተረፈ ተማሂሮም ስድራና ከነገልግል ወለድና ክንቀሊ ነብስና ከነዕቢ ከይበሉ ናብ ቃልሲ ሓርነት ዝተሰለፉ መርኣያ ናይ ከምዚ ሓርነታዊ ቃልሲ ሓርነታዊ ፍትሒ ዝኾኑ ብዙሓት ኤርትራውያን ዜጋታት ኣለውና እቲ ሕልና ኣበይ ይሰረቱ እንተኢልካ ኣብቲ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ እዩ ሕጂ እቲ ሕልና ዘይብሉ ሬር ውሑድ ኣዝዩ ውሑድ ምናልባት ተስፋ ልደት ከም ኣብነት ንልዕሎ ኣለና ኣብቲ ስድራ ቤቲ ናይ ሕልና ናይ ዊዝደም ነገር እንተዘይህሉ ተስፋ ልደት ኣይምወረሶን ኣይምለበሶን ምክንያቱ ንብስ ወከፍና ንዕበና ንኣስ ሕልና ካበይ ኢና ንወርሶ ካብቲ ሕብረተሰብና መጀመርያ ካብ ኣቦናን ኣዴናን ካብታ ዘዕብየትና ገዛ ድሕሪኡ ካብ ከባቢና ካብ ቤት ትምህርትና ከምኡ እናበልና ኢና ንመፅእ ሕሙቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብዚ ዳሕራይ ዘበን ማለት ምልኪ እንድሕር ሳዕሪሩ ኣብ ሃገር ዓፈና እንድሕር በዚሑ ጭቆና እንድሕር መሪሩ ደቂ ሰባት ካብቲ ንቡር ሸተት ንብል ኢና ንወፅእ ስስዐ ናይ ገንዘብ ፍትወት ናይ ነብሲ የጋጥመኒ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ተወፋይነት ንሃገር ንህዝቢ ንገለ ንብሎ ንሓንሳብ ኣብ ዋጋዕ ዳጋ ኣቱ እዞም ክንዲ ዋጋ ከፊሎም ሃገረይ ህዝበይ ኢሎም ተወፊዮም ዝመፁ ወይ ከቢድ መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ሰባት እኳ ድሕሪ ናፅነት ተጠሊሞም ገንዘብ ዘለዎ ሃብቲ ዘለዎ ዘጋይፀሉ ዝነብረሉ እናኾነሲ ምእንቲ ንስኻ ዋጋ ምኽፋል እንታይ ትርጉም ኣለዎ ቀዳምነት ነብስኻ እንድዩ ዝብል ስምዒታት ሓሊፉ ይስማዕ ይፍጠር እዩ ግን ከምዚ ሎሚ ንተስፋ ልደት ንኽብሮ ዘለና ወይ ከዓኒ ንተስፋ ልደት ንዝክሮ ዘለና ብዙሓት ብባህርያቱ ብጠባዩ ብስርሑ ብተግባሩ ብተወፋይነቱ ዘድንቆ ዘለዎ ኣሕዋት ብዝኾነ በዓል ገንዘብ ኣይተኽብሮን ኢኻ ንዝኾነ በዓል ገንዘብ ዝውሃብ ሽመት ኣይኮነን ምክንያቱ ሃብትና ንብረትና ገንዘብና ሲ ኣብ ዓለም ኢና ገዲፍና ንኸይድ እቲ ዘለኣለም ተዘካሪ ግን እዚ ሕጂ ተስፋ ልደትን ከም ተስፋ ልደት ዝኣመሰሉ ኣሽሓት ኤርትራውያን ብሕልና ተገዚኦም ምእንቲ ህዝበይ ኢሎም ኩሉ ጠንጢኖም ወይ ከዓ ንባሓቅሞም ዝገብርዋ ዘለዉ እጃም ዝገብሩ ዘለዉ ክቡራት እዮም ብሉፃት እዮም ሞኒ እቲ ናይ ሕልና ሕቶ ካብቲ ሕብረተሰብ ዝመፅእ ሕጂ እዚታት ከይውሕጎግ በብዓቕምና ነንኽእሎ ንገብር ዘለና ነዘኻኽር እዛ ሕጂ ንገብራ ዘለና እኳ ደኣ ብዓቕማሲ ዓብ መልእኽቲ ኣለዎ ኣብቲ ሕብረተሰብ ሞኒ ካብዚ እዩ ዝነቅል ክብል ንኽእል ንንኡስ ሓወይ ዘካርያስካ ዕድል ክቦ ዛኪ ክምለሰካ እሞ እዚኣ ንዑ ትበቅዕ ዝበልናያ ዜማ ኣላ እሞ ድሕሪ ዛኪ ንዓኻ እውን ክትዳሉ ይኽበካ فطر برهان كما عمق بيك بتسلوان زمنا نوي عين كلنا داغن كمل أزار دبغ تزبلنا تكون ببلد نفس عامينو زومن كالفلمي سبك نسا سقوم زحاتي مراتمي كون تقبر نتزي حلم تنفاسو دحابي زادي تدقن كون تقبر نتزي حلم تنفاسو دحابي زادي تدقن تكون ببلد ويسوبناني زرق بانديرا تكون ببلد سلازم إريترا نتوم زي منن قبرت
عالم رحت زي كفلو زقالو ندب هيكون بلا إن ردتو أتهاتم نحسن زي تقولو ما ينهارم هيكون بلا نسوبام كي حاسبو اقرم زقمة انت هيكون بلا بأكاد مسقومة هيكون بلا وزم النار زنب بانديرا هيكون بلا سلازة إيترا وزم النار زنب بانديرا هيكون بلا سلازة إيترا عطوم سبات بزمنا يبقى نتعامر بلغت الزبل فنكيلو مقابر من مركزة من تدبسة من تمقوسة من كتام كوغسة عبزة وقوزيئة عبزة زغسانة النابل حانة نبيل استمتيني انتايمو عطان تايمو سبل مقوني زي بالتنفاس مسحات أمنان زنب بانديرا تكون ذلك سلزم إيترا واسم النار زنب بانديرا تكون ذلك سلزم إيترا تمارسنا لنا زكي قتلمو زكي نابخا تمدب كم زي خلنا كتاتلو زي تسانحنايو تسفالدت بزحات سبعات بوشت مسمرون يدول لنا لو مسؤول زنبارهم زخرخة كافلو زدالي بزحات يوم زلو قطر يبولون اتي أبسب زلو فتوة كبرن اتي لما عند خفانو وزدالي وسبعات عمل عالم قطر يبولون من أبتي سنة ساعات كبري دكو خنري أمتن إحنا 4 دكو خلطة ودات كلتا والد نساتم ذهبوا مدرون سمعنا يو أفتنا بأم رئيسات دوي لما بيت خرسيان ذهبوا حنساب يسحقوا حنساب كأينا بعنيرا ناتي مدبونا بكشخم زبلوا مفانوي سيلبريشن إنا نقبر زلنا تسفالدت هيوتو سيلبريت نقبر لنا يوم كل زانيهم نايبا حكا تساناني عميهم زموسلو بهيوتو خلو تبقوا فقري زرعيهم كان مموتون تبقى جزي مسؤوم زحلفة إيو زماسل سلازي تنساتهم زرعي وزنو ورا سمعيتات استفار رأى سمعيتات نايبا حكي أزيو لبخاز تنكفي نيرو نايبا حكي خا تي سنة ساعات كم تزرعنايو بوحلو المقدي ملأختنا بويك أشون أزيو ترير نتصور كله تي هبو زوعلو زمسيو قال نبي حكي ترير قاليمو ناو خيرم الله نالبات كالوت سبات أمتينا كن من أبز متاونا زخنا خالد مدب نحرالو نبغهم قدفة ويساميل حراي اوكي ثانك يو زكوا تكاسم أخلص سوري ساملهم دي خاطر غير كذا الله والله حتى يدبدوك الله اسكا ناي تسر يا خي خمچم ناي بحق زغبورو ابركتو قليل ايكوننمو قدمتي كتبلو زدلخا مبال زحتو زي اخاتك نزوم ابزلنا تقالسس انت عينتيو حلافنا تشكمنا انت حلافنا تيو نعنا نزوم ملاتنا زلنا نقال زلنا سواسي انت عينت حلافنا تشكمنا تبل والتمس حصاريات حلافنا تشكمنا سي اب اسرو ابتي زجمرو غعزو خنقصل مو اتنسو كريو عدل زي رخبه مالت حدا سب ابز عالم زي اخنبرن كله افري زريو اندهر حليفوسي يرأيو علامو تخيلو اندي زبحال هجي بزحات قالس جميروم زي ريو جن اشحات افريم زحالفو مونة قالسي نب قلميت زقصلون زودون سبات اندهر افريم تحويتهم يم كمزي حاو زاكو لصنعو انتم بقشي كوم يم لم سيلبريتينا نقبر زلنا تسفالم نباي قريتا تسفالدت
تقعزو ودي ويو رئينا ما 4 دقو تسفلت حدا 4 قلعت فريو 4 قلعت مو بلوصات فوتوات ورات استمهروا تخلصوا صنحوا بزعبا بؤم زنبروم سمعيت نكافلوا صنحنا لنا ولا بانجليش تغنى معرف ندي فقر خمزلوم نبؤم خمز خبروا حزبي خمز خبروا هاجر خمز خبروا ايرتراوي خمز خبروا قال خنغرو كلهم عبي ورشاي نحنا هم غازيطنياتات بزحات حوات نقلصو صنحنا انا ذا كالوتون ابز مصيوم عدل زيرخبو بسرح زيطعمهم ግን ናይ ብሓቂ ድሌት ዘለዎም ስምዒታቶም ክገልጹ ኣሕዋት ከም ዘለውና ንፈልጥ ኢና ኣበርክቶ ገይሩ እዩ መቸም ኣጋጣሚ ኮይኑ ሰለስቴና ኣብዚኣ ዘለና ኣመንቲ ክርስትና ኢና ናይ እምነት ክርስትና ኣብነት እንድሕር ኣልዒለ ክርስቶስ ነቶም 12 ደቂ መዛሙርቱ ክሓርም ከሎ ነቲ ወንጌል ክሰብኩ መልእኽቲ ከመሓላልፉ ናብ ዓለም ድሮ ሓሳቡን ትምህርቱን መልእኽቱን ዘመሓላልፉ ሐዋርያት ስለዝፈጠረ ካብዛ ዓለም እዚኣ ብስቕለት ብሞት ክፍለ ከሎ ኦሬዲ ነቲ ንሱ ዝደልዮ መልእኽቲ ኣብ ዝብፃሕ ዘብሉ ሕርያን ገዲፉ እዩ ተስፋልደት ከም ሰብ እንተሪእናዮ ማለት ነታ ንሱ ዝጀመራ ረብ ሓበሬታ ናብ ብዙሓት ኤርትራውያን ከም ትዝርጋሕ ገይሩዋ ዋላ ብሓሳብ ዝተፈላለዩ ሰባት ይኹን ዋላ ገሊኦም ዝተባእስዎ ይኹን ኣይገድሶም ተስፋልደት ጥራሕ እቲ ድምፂ ናይ ፍትሒ ድምፂ ናይ ህዝቢ ይስማዕ ይበፅሕ ደሎ ኣቦትኡ እዩ ስለዚ እዚኣ ስለ ዝኾነት ንሕና ከም ሰባት ኢና ኩሉ ግዜ ዓለም ክሳብ ዘለና ዝተፈላለዩ ዓንተወይ ዝገለጽናዮ ነገራት ክፈላለየና ክእል እዩ ናይ ፖለቲካ ናይ ሓሳብ ፍልሊ ክህልወና ክእል እዩ ናይ ኣነ ክፍለጥ ኣነ ክነፍዕ ናተይ ፀብለል ክትብል ዝብል ስምዒታት እውን ክህልወና ክእል እዩ ነዚ ኩሉ ወጊድና ተኽኢልና ማለት እዩ ናብቲ ሰብ ምዃን ሂማን ምዃን ክንቀርብ ኣገዳሲ መስለኒ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብዛዕባ መስዋእቲ ማለት መስዋእቲ ዝብሎ ተስፋልደት ተሰውዩ ኣብ ቃልሲ መስዋእቲ ንዕኡ ዘይኮነን ተስፋልደት ንኻልእ ማንም ክበቅዕ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ክሳብታ ደኺሙ ተኻኢሉ ጠጠው ዝብል ስርሑ ኣይቋርፀን ስራሕ ከኣኒ ናይ ውልቁ ረብሕኡ መክሰቡ ይኮነን ንህዝቢ ዝገብሮ ዝነበረ ተወፋይነት እዩ ስለዚ ክፅሕፍ ኢሎም ዝሓሰብኩስ እንታይ ኣመፅያትኒ ብእሙሮይ ንዝኾነ ሰብ ትመፆ ሽሕ ይሞቱ ምሕደር ሽሕ ኣይሞት ትብል ዘረባ ኣላ እዚኣ ንኣብነት ኣብ ናይ ኢብራሂም ዓፋ መስዋእቲ ኣብ ናይ ጎብ ዓጋመት ኣብ ሃይለ ትገልፃ ግጥምሎ ምሕደር ሽሕ ከይዱ ገለ ትብል ንሓደ ክቡር ባህር ማለት ኣያ ዝኾነ ሰብ እያ ትግለፅ ሕጂ ነዚኣ እናረኣኹ ከለኹ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ብሶሻል ሚድያ ሓው ደሳለ በረኸት ንሓውና ተስፋልደት መሓረና ፀሓፈ ሓንቲ ፀሓፍ ትረኺበ ኣጋጣሚ ኮይኑ ምስ ደሳለ በረኸት ብሓሳብ ኣይንሰማዕን ኢና ብዙሕ ግዜ ነቲ ኣነ ዝተቃለስ ኩሉ ከማይ ዝኣመሰሉ ብፆ ዝተቃሰሉ ሓርነታዊ ቃልሲ ዝነቅፍ መድያት ኣሎ ኣብ ትቋራርብኡ ኣብ ቋንቋኡ ገለ ብዙሕ ስለዘይስሕበኒ ንሓሳቡ ኣይቅበሎን ሓሳቡ أخبروا لي أجن تباهلو بزح جزء أيدو كفوني لذا تعرفت زي أمس رأخوا أجن فتيا مغنياتو لتخبهال زلوا زبالو خوين استرس سمعنا نيش تيكب أنتم ببكو عدل كتبني صبقات الله هو تسفال ده تسفخوا لنا نيرو وقعت بالتار استثات صحفتي شي حيموتو محدر شي حيموت قدامو زمسلوي ኣብቲ ሽሕ ከም እልፊ ዝቁፀረሉ ዝነበረ መዋእል ምሕደር ሽሕ ማለት ፅላልን መዕቆብን ኣላፊ ነይሩ ኣብዛን ሓንቲ መልጎም ናይ ቃዕታት ጠዊዕካ ንሚልዮናት እትዕጥቐሉን ንሚልዮናት ተስፋ ተስንቐሉን ንሚልዮናት ከዓ ናይ መባሃሊ ባይታን መድረኽን እተዋደሉ ዘመን እውን ተራ ምሕደር ሽሕ ዓዚዙ እምበር ኣይነከየን እኳ ደኣ መጥመር ኩሉ ዛዕባ ኮይኑ ربع 24 ጥሪ 2024 እምበኣር ንሓርነትን مثلاً كيبات خنكي تحللن صحفن زمدرن لعل كل دما نصحفون زمدرون بايت هزات احي تولي محدر الشح زخونه اياسينا تقالا سايحو تسفالدت على محرنا ود سب تولدن تتباهلو نموتون زتقاللي كميسي موت كاتيما ناي كل هي فطور سلازخونات يكون امبر هيوت بمولاد جميره بمومات راي تزازا مسرحون يكونتن كم تيابز عالمنا نبرن كله زرسع سبزلو كابز عالم بهوت مسحلفه اسمه زياده زدم مقصبون الله تقالا ساي حاو تسفالدت عالم محرنا دما برقص كابزوم دحروتي وتوم تمالي بزي حلل سناي تكبراتو زعطو بتسفاو تسفا الزرقو بالعلم يوكلتو اجرز تخلو اجخم
زي كاليلن زولم لو مدحر مسباتو كمي زبله توليا خمس ان يمسكروا له بزيما يمسكروا له بمدره انا ونمسكر له بصحف فيلو احنا ونمسكر لنا مو تا صحفتي نوحن زرزراويتنيا جن نحاو دساله برخت بزي اقرامي نحاسب فلياتنا بزي قدس نتي نخبري كور حونا تسفالت محرنا صحافات صحفتي ازيد نقول مسجنون ابقع زغا حواتينا نا بوليتيكا في اللي هلونا طبعا وهن رهابينا نعرائنا في اللياتنا مقدزته اب طربيزا كوفيلنا نزتيل وان كمصيو نسي يزبل كلاتنا خننا اقف كنزارب كن حسابنا هنقلص كلنا قنقنا انت تعرارينا زي امرنا ነገር የለንሞ በዚያ ኸ ደሰላን ተስፋልደትን በሕልፉን የመስክን ማለት ነው ثانك يو مو غاشا غيرنا لنا داني قال فساعه تقلقل كنا لخي قع دحن مصاخي اما قد دخل لخي دو يلالكي عندبتي دو يلالكي منالبات زعبا تسفالدتون بزح ነገር ክትብሊ ክትጻሕፊ ፈቲንኪ ነዊሕ ሰዓታት ከም ዝወሰድኪ ኣብ ዕላል ዕሊልና ጸኒሕና እስከ ተስፋልደት ዝሓደጎ ለጋሲ ንዓኺ ብኸመይ ትገልጽዮ እንታይ እዩ ንዓና ዝጠቕመና ድሕሪ ተስፋልደት ዘሎ ህይወትናስ ከመይ ክመስል ኣለዎ ኢልኪ ትሓስቢ ሰላም ዛኪ ዳኒ ሳሚ ከመይ ኣምሲኹም ድሓን ኣምሲኹም ካብታ ሕጂ ሳሚ ክብላ ጸንሐ ናይ ደሳለ ጽሑፍ ድሕሪ መንባቡ ክብላ ጸንሐሲ ካብኣ ትብገስ ተስፋልደት ማለት እዚ እዩ ማለት እዩ ማለሲ ናይ ፍልልይ ሓሳባት ዘለዎም ሰባት ብዘይገድስ ኣረኣይኦም በቃ ሕጂ ከም ድሕሪ ሞቱሲ ንደሳለን ንሳሚን ከም ዝዳናነቑ ይገብሮም ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሓደ ካብቲ ንተስፋልደት ዝገልጾ ነገር ኢለ ይሓስብ እወ ብዛዕባ ከምቲ ዝበልኩኻ በቃ ክፅሕፍ ደልየ ግን ኣብዚሑ ከዓ ማለሲ ብዙሕ ትብሎ ነገር እንድሕር ኣለካ ውሽጢኻ ስምዒትካ ናብ ፅሑፍ ክትቅይሮሲ ካብተን ኣዝየን ዝፈተናኒ ኣጋጣሚታት እያ የተስፋለት ኣጋጣሚ ኮይኑ ሌላ ኣይነበረናን ግን ተስፋለት ሌላ ኣይንበረና እምበር እዚ ገለ ሰባት ከም ብርሃን ማለሲ ይረኣዩ ግን ከይተሰምዑ ኣብ ሂወትካ ዝኣትው ኣለዉ ንኣብነት 2001 ንሲ እዚ ናብ ሓደ መንእሰይ ኮይነስ ካብ ሓደ ድሩት ዓለም ናይ ሚድያ ማለት እዩ ካብ ሓደ ድሩት ነገርሲ መስኮት ዝኸፈተልና ገለ ክንድኡ ዝኣክል ኣበርክቶ ኣብ ሂወትና ሃልዩ ከዓ በቃ ከምዚ መሰልና ዲና ንሓስቦ ወላ ከምዚ ግድን ዲና ንሓስቦ ሲ ነቲ ዝተገበረልና ነገር ከማን ብዙሕ ኣፍልጦ ከይሃብናዮ ገለስ ተስፋልደት ካብቶም ጀመርቲ ናይ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ኣብ ዓውዲ ሚድያ ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ ሰባት በብውልቂ ይጓናንዑ ኾኑ በብውልቂ ይጸላለዉ ኾኑ ግን ተስፋልደት ሲ ከምዚ ሃገር ነይሩ ገለ ዝብሎ ስምዒተይ ከዓ ዝተሰማዓኒ ናቱ ምኻድ ከዓ ናብ ጽሑፍ ፈጺመ ክቐይሮ ዘይከኣልኩ ኩሉ ዓይነት ሰብ ማለት ኩሉ ምዃንሲ ይከኣል ድዩ ኢልካ ዘሕስብ ሰብ እቲ ከም ፋሚሊ እውን ንሕብረተሰብ ዘለዎም ኣጋጣሚ ኮይኑ እታ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዘስርሕዋሲ ኣብ 2002 ናይ ምብፃሓ ወይ ናይ ምርኣያ ዕድል በጋጣሚ ረኺበ ነይረ ማለት እዩ እዚኣ ናይ እንዳ ቦይ ዓለም ማሕረና ዘስርሕዋ ቤት ትምህርቲ ኣብ ከባቢ ሰገነይቲ ማለት እዩ 3 ዓድታት ዝመሃራላ ቤት ትምህርቲ ሕጂ እቲ ስድራ ቤት ድዩ ከምኡ ገይርዎ ክሳብ ክንድኡ ይከኣል ድዩ ኢለ ብዙሕ ከም ዝሓስብ እዩ ገይሩኒ በቃ ኣይ ዳርጋ ሰሙን ሙሉእ ማለት እዩ ቅድሚ 2 ዓመታት ይኸውን ምስ ቀረብተይ ገለሲ ካብቶም ኣብ ሂወትና ኣትዮምስ ዓብ ተራ ገይሮምስ እዚ ከምዚ ከየማቑናዮም ከየመስገናዮም
ዝነብሩ ዘለዉ ሰባት ኢልናስ ክንዝርዝር ከልናስ ሓደ ካብኦም ኢና ንዝርዝሮ ነርና ማለት እዩ ድሓር ጥዕና ከም ዘይረኸበ ጥዕና ከም ሰኣነ ምስ ፈለጥኩ ከዓ ስእልካስ ትሻቀል ግን ከሎ ከዓ ገለ ክትብለሉ ሕጂ እውን ምፅሓፍ ዝሸገረኒ መስለኒ እዚ ስለ ነብሰይ ዝወቀስኩ ኢለ ይሓስብ ምክንያቱ ገለ ብዛዕባኡ ክብልሲ ይሓስብ ነይረ ክፅሕፍሲ ይሓስብ ነይረ ንዓይ ማለት እዩ ከይገበርክዋ ስለ ተዓረፍቲ ዘርከበት ከዓ ወላ ሓንቲ ክብል ዘይክእል ኮይነ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ሓዋዊሰዮ ይሁሉ እየ ትሕተኻ ብልክዕ መሊሰዮ እንተኮይነ ርግፀኛ ኮንኩን ዛኪ ግን ናይ ተስፋ ልደት ሕልፈት ከምዚ ቀልጢፉ እዩ ኢለ እንደ ዝሓስብ ግን ካብ ዕድሚኡ ንላዕሊ ካብ ሓደ ሰብ ንላዕሊ ብዙሓት ኮይኑ ኣበርክቶ ዝገበረ ሰብ ከዓ እዩ ሕጂ ትምድንጓይ ናይ ፍትሒ ድዩ ከምዚ ታዝሓልማ ዝነበረ ኤርትራስ ከምዚ ካብ ነፍስኻ ንላዕሊስ ክርእዋ ትደልዮም ነገር ሰባት ኣለዉ ተስፋለት ሓደ ካብኦም ንሽሞም ዝመስልዎ ሰባት ኣለዉ በቃ ብልክዕ ዝመስልዎ ማለት እዩ እቲ ተስፋ ምውላድ ተስፋ ገለ ወርትካቦ ገሊፅዎ ኣሎ ሲደርፉ ብዙሕ ነገር እዩ ብዛዕባ ተስፋ ልደት ክሓስብ ከለኹ ዝመፃኒ ማለት እዩ ያ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ያ ቀፅሎ ዛኪ ኣራይ ያ ንርጋ ዓለም ኣኻሲ ሓደ ሕቶ እዩ ቅጅል ዝብለካ ይርጋ ዓለም ፀሓፊት እያ ገጣሚት እያ ኣብ ኤርትራ ሕጂ ካብቶም ዋጋ ዝኸፈሉ ከማን ኣብቶም ጨካናት ናይ ህግለት መርመርቲ ኢድ ዝኣትወት ኣብ ኢዶም ጥራይ ኣትየ ዘይኮንካ ዝተፈላለየ ኣብ ልዕሊኣ ግፍዕ ዝተፈፀመ እዩ ግፍዕ ተፈፂሙ ጥራይ ከይኣክል ከዓ ካብ ኤርትራ ወፅያ ካብ ኤርትራ ወፅያ ከዓ ከምቶም ካልኦት ኣብ ልዕሊ ግፍዕ በፂሕኒ እዩ ዝኣኽለኒ ዋጋ ከፊለ ከይበለት እውን ብቅድሚት ወፅያ ዘላ እትቃለስ ዘላ ሓፍትና እያ ስለዚ ኣነ ብሽም ኩሎም ተዓዘብትና ኣብ ልዕሊኣ ዘለኒ ኣድናቆት ክገልፀላ ይደሊ ዋጋ ምክፋልሲ ትፈልጥ እየ ክንስኺ ሳሙን ፈልጦ እዩ ኣብ ተጋዳላይ ነይሩ ጌና ሕጂ እውን ንጋደ ኣሎ ቃርሲ እውን ደዋ የበለና ኣሎ ምሳና ምስ ሕዋት እውን ንቃልስ ኣሎ ዋጋ ምክፋል ከቢድ እዩ እዞም ካልኦት ዘለና ኣብዚ ቃልስነ ሎም ዓንሲ ኣብ ዘለናስ ካብ ተስሓውናስ ገለ ነገር ክንመሃር እዩ ስነ ስርዓት ቀብሩ ጥራይ ዘይኮነስ ሴሌብሬት ክንገብሮ ነይሮም ኣባቐሹ ንሕና ምስ ገለ ነገር ክንመሃር እዩ እዞም ካልኦት ዘለዉ ተቃለስ ዘለዉ ከዓ ገለ ነገር ክንመሃሮ መልእክቲ ክንሕልፍ እዩ ኣብዚ ኩላትና ዘለና ማለት እዩ ነዞም ተቃለስ ዝቃለሱ ዘለዉ ኣሕዋትና እቲ ዋጋ ምክፋል ኣቐዲመ ገሊፀ እየ ኩላትኩም ዋጋ ከፊልኩም ንስ ክፍላይ ከዓ ኣብ ኢቶም ጨካናት ናይ ህግረት መርመርቲ ኣቲኹም ዝተፈላለየ ግፍዕ ርኢኺ ሕጂ እውን ትቃለስ ኣለኺ ስለዚ እንታይ ኢና ክንመሃር ካብ ተስ ትብሊ ይርጋለ እቲ ዋጋ ምክፋል ንኣድናቆትካ ይቐኒየለይ ዳኒ እቲ ዋጋ ምክፋል ሲ ብዙሕ ምዃኑ ዓይነቱስ ካብቲ ናይ በዓል ተሲኻ ትምሃሮ ማለት እቲ ናትና ኦፍኮርስ ናይ ብሳሚ ካልእ ዓይነት ዋጋ ናተይ ካልእ ዓይነት ዋጋ ናይ ተስፋ ልደት ከዓ ከምዚ ፍሉይ ዋጋ እዩ ማለት ፍረ ትሪኤሉ ማለት እታ ናይ ሳሚ ናብ ካልእ ኣርእስቲ ከይትወስደና እቲ ዋጋ ዝተኸፍለ ማለት እየ ኣነሲ ክህሉ ስለ ዘለኒ እቲ ማለት ሓደ ብሃንደበት እቲ ዋጋ ከፊለዮ ዕድለይ ሂቡኒ እየ ዝብሎ እቲ ስርዓት ንኤርትራ ወዲቕዋ እታ ማእሰርቲ ከዓ ንዓይ ወዲቓትኒ ማለት እዩ እዚ ናይተስ ዋጋ ምክፋል ከምዚ መመሊሱ ዝውለድ ሕጂ ኣነ በት ሓደሲ ተስ ሎሚ ይውለድ ዘሎ ትብሎ ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜስ ኣሎ ኣብ ኤርትራሲ ብሓወልቱ በቲ ዝገበሮ ኣበርክቶ ኩሉ ግዜ እናተወለደ ዝነብር ሰብ እዩ ገሌና ምእንቲ ክንህሉ ኢና ንቃለስ ማለት ምእንቲ ክንህሉ ማለት እዩ ነዛ ንባዕልና ማለት እዩ ተስ ግን ከምዚ ኣፍታ ናይ ደሳለ ፅሕፍቲ ዓንቲ ሳሚ ዘንብባ ዝነበረሲ ሽሕ ምቱ ምሕደር ሽሕ ኣይሞቱ እንድያ ትብል ተስ ከዓ ሽሕ ከይሞቱ ክንዲ ሽሕ ዝኾነ ማለት እዩ ሽሕ ከይፅልምቶም ክንዲ ሽሕ ዝኾነ እቶም ሽሕ ሲ ንኸይሞቱ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ብቅ ዘይብሉ ልግሲ ኩሉ ምዃን ማለት ንዓይ ትገልፀለይሲ ኩሉ ነገር ኩሉ ዓይነት ምዃንሲ ይከኣል ድዩ ያ ማለት እዩ ሕጂ እዚ
كلو بهوته كمان كم زتأكيبنا قال خنوبلو خيلنا أنت نبرسي يبلي مخنياتو تنات أب حبرت سبناتي ما مسموت سب كساي مقبار سلا كبهلنا ونسلا زخونا بتصبو ملعال ويحما أنا قرزي ملعال مسؤوس كي دابالغ أنا زناي بعد تس جننت حادقي سب مخان هاجر مخان عد مخان ولدو ولا نقول خاصي ولدو ملو كتهنس مبقاس تعويتو خا عدلنيا سلا زخونه مالتي حجي كل مخان سخم زكال مالتي فللي حساباتي هالوكا بقى حلم كم زدرس زي بلو حلم دحر لكاسي كم زكال سارينا الى زحسب يلي صيام تخوينا مالتي بزح غزي خاداني كم زي مغلصيتات زي كاللو كسالو دمصاتو كمالو مش نساي حسابي كلاليفات نزلا زي كاللو لو غليص كاسي او ناي بحق اب سمعيت كازلو او وشط كازلو غليص كزي تخللو انا عيفتانيت يعني رازي حلفت نايتس سلازي كل مخانس خمس كالس مهيرونا يو نخلنا بمعره صلينا مالتي ناي بولك زخر زلو سبن زتغونع سبن زتحقف سبن برحقت كم بأبركتو نحنا أب هوتنا ترى كم زجبر سب متن هذا هجرة وججنا مالتي كل عودتنا ناتو ججنا لو تسجنا كلهم رأس عودتات ججنا يزبل أنا يا ميت الله خداني فتا ميت الله يعني نار قالم يا يعني لا بتعملنا مسكن زاكينا بوشت كن تيز قبر زلو سنة ساعات كبري فيديو نحلفلنا ترى دقاقي من من دولا لنا كبرات عزتنا نت ساعات كبر زقبر زلو ناقو بلاي فيديو نخسر لنا نتبلنا مو نسمع فتحنا كنحلف لكم هنا سامي تقولون تلك عنتوي قاريت كان يرمو سقابت فيديوز متانا مدرخنا بخا اوكي زبهالو كا بزح عندي قن تي زبهال كا مش الله كا ود سب كله زغل تي ولقه تذكرو دروتي خوون زغل حفتنا يرجع لم تبلو صنحت هايلايت كبو مالتي دق سباسي بتلعلي زكال زخالو انت اهليم بو اينا نخبرهم نتنقم نايتس كوم مسل زغنا ايو زارول زلنا تمابيق اشي 5 ولو 5 معناهم حموشت معلتون كوف انت نبلابزسي ناي بزعبات حسابو خغلز دلسب اتا انا جيدنا اي مخالنا يون سمع زربايم زاريبا انا بوغنيون زكرياس بوملو كالوت مربابات حبريتاون بزعبات تسفالدت بقصالي سبات سمعيتهم رئيتهم حساباتهم ككافلو غلا كنزرارب قنينا نيرنا نا كلهم صمو ابيلن ترييو درغا تمساساليو ادناوتيو اخبروتيو كمز عينت ادناوتن اخبروتن ابزخونه بوتا يترخبوني خان حفتنا يرجع عالم كددن اصنيكا كل سبدنا بتي استوفيتو سرعتو اغاطاميو سرعتنا تهاجر وديوا سرعات كأنا عوديوني إلى قلل زربا يكون زيا مستمع أراخ الله مالتي أنت إذا أثر نقرني هيميليتي تحتنا يا ترى أنا نايت خفر تواقاسي بقعد أم بهندبت زمتة جن أنت تي حلناي موياي لتي تتصوير يوز بلوتو من البعض أني تايم ده أنا بتي مقابر لايف توصدنا حسيبكم تقوى رتونة هوليوم سلازي اوكي مرة سلازي نتسفالدت بمنتاي زمسلو إلا عندنا بزح نحن ود سب بمنتاي تقولصو بمنتاي تدنقو تقول كل خامي جمبر يعني سب بتي سب أو بحرياتو تفتشو سب انتاي سبزي حيا وايديو مقلول ديو فوق ديو تحد ديو إلكا تزرزرو مالتي بتن عخاز مستكا سام عكان دور كوينو تدنقو حجي كلاتنا نزخون يكون سب حد بحبار نفولت أب كرمينا كوفا بيلنا زنتاي بحرياتن تبعياتنا اللو انتنبل أبتي سنة مقبارونا كايدون نناتنا تنتانا خلونا نخلين وخلتنا زي السامع نقر انتليخا ني حبار روح اللو مالتي ندلوه تسفال درجة كلاتنا تسامعنا لينا تحوت حيا واي فكار لقاس تحباباري تحقاقازي سلفلس نجنزب زي جزاء بجنزبون خالقوت كحجز دهر ديبل
ከምኡ ምዃኑ ሲ ተሰማሚዕና ኣሎ ከተመ ኮይኑ ማለት እዩ 100 ዳርጋ ሂብናዮ ኣብ ካብ ሆስፒታል ወፂኡ ተፀጊሙ እናሃለዎ እሞ እቶታብ ዘይብሉ $500 እዚአን ሓገዘአን ኢሉ ክኸፍን ከሎ ንበዓል ዛክ ካብቲ ዝነበርኩሞ ጉዕዞ ካብኡ ዝዓቢ መግለፂ ዘሎ ይመስለኒ ብድሕሪኡ ንሰብ ብምንታይ ኢኻ ትገልፆ በቲ ስራሓቱ ተግባራቱ ማለት እዩ እንታይ ኣበርኪቱ እንታይ ኣፍርዩ እንታይ ሰሪሑ ናይ ሰብ ዚ ስራሕሲ ንሕብረተሰብ ጠቅም ድዩ ንህዝቢ ጠቅም ድዩ ንሃገር ጠቅም ድዩ እንታይ ገይሩ ኣብ ሂወቱ ኢልና እንድሕር ፈቲሽና ኢኻ ትተስ ዝገበሮ ስራሕ ንጥፈታት ከዓ ዳርጋ ኩላትና ንሰማምዓሉ ኩላትና ክንገብሮ ዘይንኽእል ሓደ ግን ልዕሊ ኩሉ ክንድምሕደር ሽዑ ኮይኑ ዝገበሮ ምዃኑ ከዓ ርኢና ንብዙሓት ተቃለስቲ ጋዜጠኛታት ኣፍርዩ ንብዙሓት ሓጊዙ እናገሸ እኳ ደኣ ምናልባት ካብ ጅቡኡ ክኸውን ይኽእሉ ተኽእሎታቱ ኢለ ይግምት ሓገዝ ዝረክብ ተነይሩ ከዓ ቁንጣሮ ይኸውን ዝኽእል ግን ስለ ዝፈልጦ ኣብቲ ዳሕራይ ማለት እዩ ኣብቲ ዝፈለጥክዎሲ ገዝኡ ሸይጡ ንህዝቢ ተገልግል ሳተላይት ክገብር ዝሕሊ እንተ ደኣ ነይሩ ካልእ ፅበ ሰብ ኣይኮነን ብድሕሪ እዚ ነቲ ሰብ ትመዝኖ በቲ ሕሉኑ እዩ እቲ ሕሉና ዓንቲ ወይ ተዛሪብናላ ነርና ሕሉኑ ኩሉ ነገር ገዲፉሲ በቃ ንፍትሐን ንርዕትን ወፊዋ ስለዚ ብሕሉኑ ከዓ ሙዙን እዩ ልዙብ እዩ እዙዝ እዩ ንሕሉኑ ማለት እዩ ተስፋይ ከዓ ነድልቆ ማለት እዩ በቲ ካልእ ሸነኽ ከዓ ንሕብረተሰብ እንታይ ኣበርኪቱ ኢልና ዓንተ ወይ ብተግባሩ ገሊፅና ነርና መምህር እዩ ይምህር በፂሑ ሕግዘካ ጥራሕ ዘይኮነስ የርኤካ ባዕልኻ ክትገብራ ፅባሕ ንጎ ክትደግማ ሕጂ ምስ ተስፋ ልደት ኣብ ዝተላላነሎ እዋን ይዝከረኒ ዘካርያስ ፀሓፋ ፅሕፍቲ ይሰድለይ ነይሩ ኣብቲ መጀመርያ ሓደ ንእሽተይ መንእሰይ ፀሓፊ ብሪላንት መፂኡ ኣሎ እሞ እንካ እዚ ፅሑፍ እስከረአዮ ከመይ ኣሎ ገለ ብለን ነይሩ ፅሑፍ ዘውፃሉ ይነበረን ምናልባት ገለ ፊደላት ኣራሪመ ይኸውን እዚ ንዝን ከምዚ እዚኣ ከምዚኣ ተኾነት ሓሽ ፅብቕቲ እያ ገለ ኢልዮ ከላለየኩም እየ ኢሉና ኣይ ቲንክ ዘላለየና እውን መስለኒ ሕጂ ኣጋጣሚ ኮይኑ ተስ ኣብቲ ዝኽእሎ ይምህረካ ኣብቲ ዝጎድሎ ከዓኒ ሓገዝካ ዘሊ ዓንተ ወይ ዛግ እንታይ ይብል ነይሩ ተስፋ ልደሲ ንሰብ ኣበየናይ ቦታ የስርሖ ዝፈልጥ እዩ ካብ ሰብ ከዓ እንታይ ይመሃር ይፈልጥ እዩ እንታይ ይደሊ ከዓ ይፈልጥ እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ሓደ ምቕሉል መምህር ዝገብሮ እዩ በዚ ከዓ ተስፋ ልደት ነድንቆን ንፈትዎን ማለት እዩ እቲ ተግባሩ ስለ ዘቕንእ ስለ ዘህርፍ ከምኡ ክንመስል ብከምቲ ንዝክሮ ዘለና ንሕና እውን ክንዝከር ስለ ንደሊ ከዓኒ ነድንቆ ኣለና ምክንያቱ እዚ ኩሉ ድምር ውፅኢት ናይቲ ካብ ሰብኣውነትካ ስራሕካ ተወፋይነትካ ኣገልግሎትካ ዝመፅእ እዩ ነዚ ክረክብ ዝደሊ ሰብ መቸም ውሑድ ኣይኮነን በዚ ኣጋጣሚ ከዓ እንታይ ይብል ንሕና ኣብዚ ደንበ ፍትሒ ኣብ ስደት ዘለና ኤርትራውያን ኣሕዋት ተቃውሞ ማለት ሲ ፅዩን ፉንፉን ተቃወምቲ ዝበሃሉ ከዳዓ ጠላማት ሃገር ዝኸድዑ ሃገር ዝሸጡ ምስ CIA ምስ ኣሜሪካ ምስ ምዕራብ ምስ ወያነ ምስ ገለመለ ዝዋደዩ ተባሂልና ኢና ንግለፅ ንእሽተይ ነቐፌታ ዝገበረ እኳ ነቲ ስርዓት ሲ ከዳዕ ተባሂሉ እዩ ዝግለፅ ስለዚ ብዙሕ ሰብ እዛ ቃል እዚኣ ከይትለግቦ ካብቲ ናይ ቃልሲ ጉዕዞ እውን ይሃድም እዩ ሕጂ ግን በዓል ተስፋ ልደትን ብፆትን ብዝጀመርዎ ተቃውሞ ብቲ ዝፍራሓሉ ዝነበረ እዋን ደፊሮም ወፂኦም ዝተቃለሱ ነቲ ቃልሲ እናደርዑ ኣብዚ ሕጂ በፂሕና ዘለና ደረጃ በፂሖምና እቲ ሓደ ሰብ ዝነበረ ሽሕ ኣሽሓት ኣፍሪስ ኣብ ተቃልሲ ፀንቢሩና ስለዚ ተቃላሳይ ማለት ሕጂ ሓበን ኮይኑ ተቃላሳይ ማለት ቁርዓት ዝኾነ ይኹን ፀርፊ ዝኾነ ይኹን ውርደት ዝኾነ ይኹን ዘለፋ ብድዐ ይምፃእካ ንሱ ከም ጉንዑ ናይ ቃልሲ ተወሲዱ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ከዓኒ ንሕበን ተስፋ ልደትን ብፆቱን ቶም ጅመርቲ ቃልሲ ናብዚ ደረጃ እዚ ስለ ዘብፅሑና ማለት እዩ ስለዚ ገለ ሰባት ክፍለዩና እንከለዉ በቃ ከም ዝኾነ ተኣሽሙት ስርዓት ብዝከኣሎ መጠን ኣቋናጁን ኳሓሒሉን የቕርቦ ማለት እዩ ኦኬ ዝገበረ ዝተወፈየ ዝሰርሐ ዘበርከተ ጅግና ሕሉፉን ኩሉውን ፀባፂብካ ከተፋንዎ ዝግባይ ምክንያቱ ንሕና ፈረቲ ንኸውንን ንሕና ገምገምቲ ንኸውንን ዝግምግም ዝገይራሉ ሓደ ብላዕሊ ዝግምግም ቤት ፍርዲ ኣሎ ንሰብ ከዓ ንበቢ ክብሩ በቢ ቦትኡ በቢ ሞይኡ ኣብቲ ዝግባእ ከተእትዎ ፅቡቅ እዩ ግን ኣብ ስደት ዝሓለፉ ወይ ከዓ ዝዓረፉ ጀጋኑና ብክብሪ ኣይነፋንውን ኢና ንሕና ከምዚ ኣብ ሰለ ሴሌብሬሽን ክንገብረሎም ይግባእ ነዞም ጀጋኑ ማለት እዩ
جግንነት ብዙሕ ዓውድታቱ ትብል ነራ አንተ ወይርጋ ዓለም ንሃገር ንህዝቢ ተኸፍሉ ዋጋ በብጋጣሚታት ካ ብዙሕ ስለዚ ተስፋ ልደት ኮነ ከም ተስፋ ልደት ዝኣመሰሉ ቅድሚ ሕጅን ብሕጁን ሞት ዘይተርፍ ስለ ዝኾነ ብሕጁን እንተ ብዕድመ እንተ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዝፍለዩና ጀጋኑ ናይ ቃልሲ ብኣድናቆት ብክብሪ እቲ ዝግብኦ መሳኽንቦም ኣለና ኣነ ሓደ ግዜ ንሓደ ኤርትራዊ ንእሽተይ ኣጋጣሚት ረኺበሲ ከዛርቦ ደልየ ኣይ ምሳኻ ሳይዛረብን ያው ዓደይ ከቕበር ስለ ዝደሊ እቲ ስርዓትሲ ፅባሕ ንጎ ጥዕና የብለይን እሞ እንተ ሞትኩ ሰብ ዓደይ እየ ክቕበር ዝደሊ ኢሉ ሕጂ ነታ ብዓዲ ምቕባር ወይ ነታ በት ስርዓት ትውሃብ ጉንዑ ዓዲ ምእታውሲ ከም ዓብ ሓለፋ ትረአ እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ሓርነት ገና ኣብ ሞቑሕ ተኸዚኑ ኣሎ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ስምዒታት ስምዖም ሰባት እዚ ሕጅን ተስፋ ልደት ፅባሕ ንጎን ካልኦት ውፀቱ ክንገብሮ ዝግባእ ኣባይ ኣባኻትኩም ወዲ ሰብ ነባሪ ስለ ዘይኮነ ነቲ ዝገበርናይ ኣበርክቶ እንተሊና ብሂወት እናተኸባበርና እናተደናነቕና ካብኡ ሓለፈ ከዓ ዝኾነ ሰብ ምስ ዓረፈ ዝግብኦ ክብሪ ምስ እንህቦ እቲ ፍትሓውነት ክዕንብብ እዩ ካልእ ኣይኮነን ቃልሲ ሕጅሎ ፅባሕ ክነብር እዩ ክቕፅል እዩ እቲ ፍትሓውነት ንክዕንብብ ግን ናይ ኩላትና ተራን ሓላፍነትን ብከምዚ ከነድምቆ ይግባእ ይብል يقنيلي يعني ويحخوني It's no problem. No problem. داني تعطي الله. صبوا ميت صبوا الله تعمي. نابتي فيديو كسب حج سلازي مصانا كسبتي فيديو زمصانا انتي حسيب حساب علني ناي ود تكابو سرح تسفالت على محرنا زقطمالو ززيميلو نمذكرتو زخون اتي ااو زلو قطمي انتي مالتو مخالو كنريو ደስ ብለኒ እንታይ ኢሉ ጀሚሩ ወዲ ትካቦ አንተ ዓርክ ውፅዕ ዓርክቶም ርሱዓት ኢሉ እዚ ማለት እንታይ እዩ ተስፋ ልደት ዓርክቶም ውፅዓትን ርሱዓትን እዩ ነይሩ እዚ ማለት ተስፋ ልደት ብቐፃሊ ናብ ማዓስከራት ስደተኛታት ኤርትራውያን ዝቕመጡሎም ኣብ ኢትዮጵያ እንዳኸደ ንሱ ዝኽእሎ ነገር ተስፋ ይህቦም ነይሩ ድምፆም የቃላሓሎም ነይሩ ብመንገዲ ኣዝማሪኖ ብኣካል ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ ናብ ሽመልባ ይወርድ ነይሩ ኣብ ካልእ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኢትዮጵያ እንዳዞረ ንስደተኛታት ይሕግዝ ነይሩ ስለዚ ዓርክቶም ኣንታ ዓርክ ውፅዕ ዓርክቶም ርሱዓት ኢሉ ወዲ ትካቦ ፀኒሑ ድማ ኣንታ ተፀሓፊ ዓርክቶም እሱራት እዚ ማለት ድማ ብዛዕባ እቶም እሱራት ድማ ይፅሕፍ ነይሩ ዓርኮም ነይሩ ብቐፃሊ ከዓ ኣብ ኣዝማሪኖ ነቶም ብዘይ ሕግን ብዘይ ፍርድን ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ዘለው ጋዜጠኛታት ይኹኑ ሚኒስተራት ይኹኑ ተራ ሰባት ይኹኑ ብዙሕ ብዛዕባኦም ፅሒፍ እዩ ናይ ዓዲ ኣበይቶ ንኣብነት ንዝክሮ ኢና ካብ ዓዲ ኣበይቶ ካህድሙ ዝተረሸኑ ዝሞቱ ናይ ብዙሓት ሰባት ኣስማት ከይተረፈ ዘውፀ ብዛዕባኦም ዝፀሓፈ ዝተዛረበ ኣብቲ ሰብ ዘይዛረበሉ ዝነበረ እዋን እዩ ስለዚ ኣንታ ተፀሓፊ ዓርክቶም እሱራት ኢልዎ ኣሎ ቀፂሉ ድማ ወዲ ትካቦ ኣብ ምንዳይ ፍትሒ ሰረት መሓወራት እዚ ከዓ ከቢድ ቃል እዩ ኣብ ሓፂር ፅሑፍ ዝተጠምረ ግን ተሪር ቃል ዝገልፅ እዩ ፍትሒ ንክደልሲ መሓወራት ደሊ ነይሩ ተስፋ ልደት መን ኣበይ ይቐምጥ መን ከመይ እንታይ ይገብሮ ኣብ ምንታይ ይቐምጦ እንዳዞረ ንደቡብ ኣፍሪቃ ይኸይድ ንኢትዮጵያ ይኸይድ ናብ ኤሮጳ ይገይሽ እዚ ናይ ባዕሉ መክሰባት ወይ ናይ ባዕሉ ዝና ዘይኮነ ኣብኡ ንዘለዉ ተቃለስቲ ብኣካል ከይዱ ብገንዘቡን ብፍልጠቱን ንኸተባብዕ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝነበሩ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ሬድዮ እውን ዝሃቦም ባዕላቶም ሓደ መዓልቲ ክምስክርዎ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ተስፋ ልደት ፍትሒ ንምንዳይ መሓውራት ሰረት ነይርዎ ክንብል ንኽእል ኢና ቀፂሉ ወዲ ትካቦ ኣብ ግጥሙ እንታይ ይብል ተስፋ እናወለደ ዝደራ ዝንብዓት ህዝቡ እናኣበደ መንገዲ ይፉ ኸደ እያ ትብል ስለዚ ተስፋ ልደት ንብዓት ደርዝ ከም ዝነበረ ተስፋ ይህብ ከም ዝነበረ ብዙሕ ነገራት የበርክት ከም ዝነበረ ዝገልፅ እዩ ኣብቲ ካልኣይ ሕጥቦ ፅሑፍ ናይ ወዲ ትካቦ ግጥሚ ድማ ብርዕኻ ቀላሲት እታ ተቃላሲት ድምፅኻ ሰባኺት እታ ተቃላሲት ኢልዎ እታ ብርዑ ትቃለስ ነይራ እቲ ድምፁ ከዓ ይቃለስ ነይሩ ድሓር ንዓና ኢሉና ወዲ ትካቦ ሰሚዕኩም ዶ ወራሲ ወራሲት እቶም ንዕኡ ንወርሶ እተን ንዕኡ ዝወርሶኦ ሰሚዕኩም ዶ ይብለና ኣሎ ነብሲ ገይሻ
تقالاسيت ناي تسفالت نفسي لومي جيشا تقالس نبرت تسفا ميلاد تسفا إلو خاي دقاقم تسفا لدت كم شمو تسفا وليدو مالتي تسفا ميلاد تسفا نبله ودتكاوي دقاقم قصيلو اموداتا كمتا غرب بعلانا ودقت حاليوتا سفريا انت صدقت تاغرب نبعلا እንዳወደቀት كلا اتسات دليو اتسات قطريو تدل حاليوت ግን ካብቲ ባዝ ወርድ እቲ ትፍረኽ እንተ ጸዲቁ ንዓ እኹል ولا بعلا انت ወደቀት ማለት እዩ ግዜ እንተበርተዐ ብዘይ ሓቅነት ካልእ ዘይቃነ ግዜ ይለዋወጥ ብዙሓት ቃሪና የሚና ግዜ ክለዋወጥ ከሎ ናቶም ሕብሪ እውን ዝተለዋወጡ ብዙሓት ኣብ ሚድያ ዝነጥፉ ولا ዘይነጥፉ ብዙሓት ኤርትራውያን ምስ ግዜ ዝለዋወጡ ሕብሪ ዝቀያይሩ ርኢና ኢና ተስፋልደት ግን ግዜ እንተበርተዐ ብዘይ ሓቅነት ካልእ ዘይቃነ ተባሂሉ ኣሎ ኩሉ ግዜ ሓደ ዓይነት እዩ ተስፋልደት ይነብር ተስፋ ይህብ ሰባት የተባብዕ ንሱ ከዓ ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ኮይኑ ስራሕ ይሰርሕ ስለዚ ትግባእ ብጣዕሚ ትገልጾ ሓረግ እዚኣ ከምቲ ጽሑፍ ዝብሎ ኩሉ ለወቀነ ሎምን ካሊ ላቃል ፋንዋ ሓመድ ኮነ በቃ ከምቲ ጽሑፍ ዝብሎ ኩሉና መዓልቲ ኣለና ኩሉ ለወቀነ ይብል ኣሎ ወዲ ትካቦ ሎሚ ከዓ ናይ መፋነዊ መዓልቲ ኣኺል ኣሎ ይብል ኣብ መጨረሻ ወዲ ትካቦ እንታይ ይብል ክሰዓሪ ዝእዋን ክፍደ ይትሕነ ተስፋ ምላድ ተስፋልደት ትጭርሖ ዝነበረ ኣብ ዝማሪኖ ጭርሖ ትሕነ ክፍደ እዩ ትሕነ ከዓ ሰላሚ ራህዋይ ራዕዲ ዘይብሉ ህይወት እንዳበለ ዝገልጽ ነይሩ እሞ ኣብ መወዳእታ ከዓ ወዲ ትካቦ ተስፋ ምላድ እቲ ሕነ ክፍደ እዩ ዝእዋን ክሰዓር እዩ ኢሉ ኣሎ ስለዚ ምናልባት ዳንኤል ደጊምካ ናብ ወዲ ትካቦን ተመሊስካ እናታ ሙዚቃ ደስ ምበለኒ ነይሩ እቲ ሰብ ነቲ ግጥሚ ፈሊጡ ከስተማቕሮ ከሎን እቲ ግጥሚ ተሓቢኡን በበይኑ እሞ ናብኣ ከተስክረና of asmarino.com Sumatabaru Timsidalina of California EU. يا أخلقا بحق ترتا كفدي حنا يكنبل قال بلتو اتي نفديو حنا خير انتهي اتي زفدي حنا سلام فتحي رعد زي بلو هيوتي كما هراينا بتمرتو شكالاينا بسرحو عخواينا بقراتو عماننا بسهلوتو زوفرولو نقول ايرتراو بسلام عركتهم رسوعات عنتات الصحافي عركتهم أسورات عمن داي فتحي سرت محاورة تصفانا ولد زدر عزنبعة حزبنا عبدا من قد فوخدا تغالسيت دمتخا سباخيت اتا تغالسيت رعخا خلاسيت اتا تغالسيت دمتخا سباخيت اتا تغالسيت قال لاندو تمسكر ملاسيت سمعكم دو وراسيت نفس قشا تتغالاسيت سمعكم دو وراسي هيا كلهم قشو تغالاسي تسفى ملعب تسفى ملعب تسفى
تسفى ملعب تسفى كبدا قرب على ودقت حلو تسفريات تصدقت تسفى قزيت تبرتعه بزيك حق الندك كالي زيتك أنا كلو لواقنا لو من كالي لقال فانوا حمد كونه لو من كالي لقال فانوا حمد كونه كسعريو زواني كف الدايوت حنا تسفى ملعب تسفى تسفى ملعب تسفى تسفى ملعب تسفى تسفى ملعب تسفى سلام فتحي رعد زي له هوتي حراي تمنيسناكم على خبرات تعزبتنا سقاب حجي فيديو خبز حنا يكالنا لمو تي فيديو خبز حنا بزكالنا نزعل لنا مو سقاب شعو زاقت مزيا خلينا نسمعكم ينامو كملسكم ينام تسفي رهرهن تبعن حقنيان ابنتاوي خلاصاي ولا بهوت تفلين امبر اتأمنا خرناع لوتي أبربعة مأزنات منادق إرترا مسبوط واتكاخون كاقميت كاي خمو كساب تزترفه منادق سلام زوداكا نحنا يحوات كان أحد كان محازد كان دك خان نتي مسبوط واتكاخون كاقمو وداتا درقا زبصح خمو كالسي عمد جرشؤو خصاب زبتصح بهوت زلنا خنقن صلو مخاني قلت إرترا نعخان كمخان زأمسلو جغانو إرتراويان سيناخ تحدر كلا قونا شق نبلا بغانزا نخلو أوشت آجرا نوشت آندانا بعت نبرالا حزنا درب حزني جن نسخاخن دشح سلازنا بركا عشحات أفريقيا خمو نفقاد أملاخ عقب كنولو نخل حبون مورالن سلازي بلنا جن مسمرر كأنزانا نقبلو هيا جن كير كنا هيا خيدنا ويو يا ناس بلو خيدو نزل ألم نبتا ماموخ عدو ويو يا ناس بلو خيدو دلينا زين رخبو ويو ممهر تبعات ممهر حبو خيدو بلو ويو ملاقبو ولدو نعايلو ويتا مريسو وسهدو برعن ورقاقتن وانزفو تاريخ تبعاتن قدفو كيدو خير آيات أزبهاقا هاقرو إريترا عبدي اندابلي كي كير مزمرو اتطعم دمتخا مسلي زبلي قررخا تسحلو نفنوه مسنقلي عدمات إخا بحررتا راديو خولع هزي دمت مسلنا دلينا يزبل نقسمع ويو يا ناس بلو خيدو ويو يا ناس بلو خيدو نزل ألم تفانيو نفتمامو عدو ويو يا ناس خيدو دلينا زين رخبو ويو ممهر تبعات ويو ممهر حبو
أنت يكونن دوبلني نتخون نفسي أبيني كألن كأمن أنت اللون دوبلني نزا دقيق ريئو دحان كوني لخفانو أبطحفو ختصقعو أبي ذا وفركان وزعاخ تسعر دخيم خيبل كحارنت كتفتر سنو التاريخ لكا زيد اليوم سكر أبكم بتاتش ملبا زبلكا وعل حدر تسفى لدات تسفي زود أو قعزو كيرئيز تخل فيه أشحات عنكحيو أشحات سلفه تاريخون تاريخ حقرون بورك قلم زعفه نعقون سأنهم بر عوشت لبنا قنالو نزل ألم كذكر عوشت لبنا قنالو نزل ألم كذكر نخبر يا بذكاء لنا تزنا برا سنة سرعات قوي كان حلفه فتينا مالتي حنسابسك ذاك أصلمو يروى للهاومو قصر قبرانه قرب تناي تكنيكاوي تقامات أكاديمي الله نالبات نسو فتح خون قربا إلى يحسب كساب شعوقن أب أزمارينو نايب حكي كافتم مجمريا قلت ميز صحفو زنبرو سبات كيروس يوحنس حديو نسو بزعبا زخري ناتو كافلنا يو ناو حلفكم نفتو بيدا لحرنا بتنا كبري كنملسينا كا ابا زمارينو تتصحف نيركا او ينبوبو نيره دحراي بدحريهم يمثلنا انون مس أكادي مربب حبريتا أزمارينو حاو تسفالدت محرنا تلالينا صبو محزنتنا يسرح فتيرنا نيرنا قد أمي بحمام مغنيات حاونا تسفالدت عارف اللو صباح يغبر سلازين السخاء مستسفالدت بزن بركة ركبن نيسرح قربتن تسفالدت كمي تفلطو كمي تقلطو اسكب زعبون اشتها كافلا نسمعتك أزيو خبيد هندبت حزني نقولنا متشم عسل بيدنا لك سب نباري يكونن موت زولو زنبرني جن كم زيلو بنوسو مالتي كخلف كله يسمع كاي كم سب بزقات أمخاني نحاونا تغلاساي نفتحي تسفالدت محرنا من قصة السماي يوارسو نملؤ سدرا خاني دبس يوبي دبسو مس بلمد على تسيده زوعو تسمح لنا كاب نفالت اب تشحن حدن كبابي مالتي لما جمرتها غزي انا قلبابي قلع كقالس نفتحي زجمركو اب azmarino.com قطمن بمصحفي مالتي يذكرني أبتجزيتي كنت شحن حدا سامي خم تذكره أزيو وصان زخون مدرخ إرترا زعتو سلو أتي قناتات كا نابي خيدون أبدقو خنك خطريو خلها مالتي بطعم زسكف لما جمرتا غزي تلوط ناي لوطي منقسقاس كاوشتي تناي حزبا غمبار تغالا لاي سلازمص زي تريو زقانا انا حدشي مالتي سلاز بدغ خوينا هنريو خلنا حدا تهاجر اب كيناتن ور كيناتن كناتاس نزنبره تي امونغو مستفطر لعل تحتن تا هاجرون قداي كغبر سلاز خل سكفتا نيرو كم هاجراوت سكوفو سكفتاي سلازي باتي ولك ملاخ إسياز فتحو من قد خيد تصبي من قد أين بلنا عن بناتي مالتي بتقولاتي نالبات مستمنا يقول لك إنها مسجل يوم نكربا في التأسيس نبرني
كما يسرحوا نيروم كاب جبؤهم بشخص من تواتيهم يسرحوا وزنور غازيت أموهان سلسفلت مالتي عين مسكر كأزلوز نوركم مالتي مسنا أمريكا ركبال لكم كم ستات عينة ورثات مسمت وتعمي أسندي جن مالتي ما سيت سرعات بخمس عينة وس حصوت كحسو مسرع أخوبن قلوا بابك أني أخذ على سالني إلى زوجهم كله وزمارين هذا كاميرو مستزارنا شعو سألخا بوست خبرو دحان دي لني ذكره منات السبعة وشعو بزعبا تومناي جبهة تقالتي ويناي تحقيقين يروم كون قوليهم من زي تقاوم وسي أيفلت إني يروم مالت هجي انت دا صحفو زفلت كوينا زي توصل خيلي خيلي بزي تجمر تافلت أتنا مالتي هجي بتليفون سلا مبزحة جزية بتليفون ينا نزارب عزيو تحوتيو سلاماويو ما ينقد خنا personality له كلكم تفضلوا من التاس مالتي عزيو سفي حزب خنا رأي آمين. 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 نهاري أملاك نهاري نسالي أملاك سالم قدوس እግዚአብሔር أملاكنا نفسحونا تسخل الدت جنة منግስተ ሰማያት ወርሰልና ናናኻ እግዚአብሔር أملاك ከለ በረከት አደገልና እዚህ ሞት እዚህ ድማ እግዚአብሔር أملاكنا መምሃር ሆነና ሞ ዝሓሸ መንገድህን ከይድ እግዚአብሔር أملاكنا ህይወት ክርስትናና ተቕንዓልና እግዚአብሔር أملاكنا አድና ሰማይ مرحينا وانجيل مخانكم فل እግዚአብሔር أملاك بعلق مهارنا قدوس እግዚአብሔር أملاكنا እዚህ ስድራ ቤት እዚህ ሁላትና ምጽንና እግዚአብሔር أملاكنا ሀበና ሰላም ከዓድለና ነዛ ዓለምና ድማ እግዚአብሔር أملاكنا ህዳአትካ ሰላም ከምጽንና አካሃባ ኣብ ሰማይ ትነብራልና In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, one God. Amen. We've ended our service, so we are waiting for them to come for the burial service. But in the meantime, while we're standing, we can talk the word of God. But as soon as the burial starts, we're ready to go. If you have program, yeah, you know that. The symbolism of the white doves. The family has asked me to bring our white doves here today. They are homing doves. That is not their home. They want very much to fly back to their home.
John 14, Jesus said he was going to prepare a home for us. In a similar way that we have prepared a more long-term home for the doves, the Lord has prepared a home for Tesfaladet. First, the family will be releasing one dove, representing Tesfaladet going home to be with the Lord. Then, we will be releasing the rest of the doves, representing those who have gone on before and those of us who will follow one day. As we continue to put our faith in Christ, we too will go home to be with him. In closing, in Psalm 55, verse 6, the psalmist King David wrote, "Oh, that I had the wings of a dove, that I might fly away and be at rest."
هلو زاكي سمع لها تي فيديو ولا تنحلنا قرب ود مستودة ويكالون ملو سكرين انت سيدونا نحلف وين عمو اوكي ما احنا ابزخن ود في بروجرامنا نتسابعت بالفيسبوك بخالي مقدر خمتاتلو سلازغولو نحنا ابزي خنودو إناتي بروجرامنا كبرات تخداتلتي حساب حجي تي سنسرعات نحلفو صنيحنا اب مجرشات تكنيكال مخنيات كسلطنا يكعلن بخالي مقدر ግን حلف ስለዘሎ وختكاتاتلو تخليكم بوكنا ግን ابزازينا لنا يغنينا حرايمو كبرات عزبتنا زلو معنتي نزخري تسفالدت azmarino.com زدالنا مدب نزي مثل نمولات بيتسب صنعتابكم نبل ملاحظ بإرتراونا تخدلو دلاي فتحون عبو بوي طفيو زلومو صنعتابكم نبل دغاغيمنا سامون نابخا مدرخون معصوي ميت الله 50 ثانية ميت الله كبرى سمعت تحتاتلتن بزين كبر حونا تسفالت على محرنا كنخبر فتنا يو بمتحلاف كتاو سنة سرعات كبري عقمنا غيرنا نكون تسفا نقبر كم تيزاك زولو بخالق من قدون كركب سلازغل نمسقنكم يا أنيلنا بروم شاتنبل هراي أنيلا